na yemfa dwen brane yemfa dwen reason with me together na yenjinjin on my Ghana ho enra minimum team echo asafo interchange na say baby a demolition exercise ne course so abi PSA police inspector be eye best in fact waboba dan wo hono mo de high amount for mo de best bra no na me say ejami sun with team ni nyina conditions are ye namu a ye di kodru honom na ohwe enipa eti honom na eja usun we yankasa obi na enya wo Ghana ye say ye pe democracy ye the rule of law and ye adwuma democracy and ye say democracy is expensive democracy ni boarding enti mpempi wote se mpanimfo no wo ka se ye say wote se ye say obi adisika na obi bu afu wo say we adisika na mo hwe no mo mo no tuanku no mo nya ni say ye say a rule of law ye the mra and ye adwuma enti obi asem ye bedia for a long time you see the wheels of justice it grinds slowly mra no e konka krankakra nya se de wo de wadwene bu no ene be kon saa enti yete oman say yato abama mpanimfo say wo mo nhwe yaso yaso die no ye de ato won so wo mo nhwe se de be ya ye ho ba hihan wo man himu enti sabi ye say oman no say de hya won sa sabi emu nyansafo emu agimifo emu abodamfo wo mo wo madwene mu ha wo obi o wo apomodi wo nyina odadwen eda ye oman no mpanimfo no so wona yato abama wo no na keme exercise a omo ye no ye nka say enye me nka say enye dabi minka bi da minka bi nso da say the congestion exercise na omo ye no but I touch no I cannot say enye it's a right thing that they must do because one more reasons why they are doing that natie and she share what we are see am fa na nyina the first be modern administrative principles no e won niam bi a eka se oman anase wo manage bibi anase se wo hwe oman bi so ana wo hwe bibi so e bi gyawa enima bi wo hono a timamufo no e wo ho right enu nti ye nya right be bre no obi be ka se omote ho illegally no problem so omote ho illegally no problem ba me say se wo de wani ko hwe hono a ohun bra Facebook na be hwa de bi enima e koso no bra be hwe bi na yenina yenjinjini ho ne ekoso no enti tie we sei if we share FM and yabaha say na wachia muno keme demolition exercise on beye e wa say so mo say slums e wa say no mo occupy ha say illegal nti mo bubu ha say ama there's an allegation and them from them say police officers who are operating brothel e wa say nya but even who e beto branch bi wa say ya no the shop e affected a branch in a different story and a trade. Yet, the KuroYiMuNsem na ye found to near course. Lema, let us say, a higher outing. Then I know actually production shop. We have a production shop. Production shop to drinks and so pound the beer and among some almost say, and she right saying, but your Wahane who say came before Blue. Nti me call monche man ba ko ye friend Ike me call nche akọ patches and ke bidu kura ko mo 24 hours na for prove documents bi a ye wa nyar from railway sanity bet na na pra almost dey nti machine bubu first then na mo born fufu no ye ya no bi me chere me shop wa no bi bubu shop wa mama na fashion mo bubu ni ase mo bubu ni ase me ye no mo da ni ko bubu we mo sa de ni ko bubu the third one mo bubu da na 5 wa no mo stop we no mo da mo ye to mo ko na boys na kola na mo free see kola na mo so say ya de mo ba man kra de en na man kola ko tumbu ba
Tia kwa stop for answer. Obi enjoy the oil and no must say o madi yadi. And person do too for the amount of 2 to amount of my baby or more. You know me to no more. And a million machine here. What's the railways for the Mamma Carter? Railways for the Maya Carter. I have no intimate for okay embed now. Oba this will call the office. Or mobile. Most area baby to be no more trouble set and I did. Into now only more otusa. Into Yesua, Abia, Yesuka Cree. Yakwa, a movie tramaya. A more catcher, or more least be our way. Or more yet. Said the way out to Suas and Yaku Sevilla intimate and the two. But our bino, maybe a project to do a Subia and the Otisu for Tampa. Which more lease for 50 years lease. And then almost site plan. Now they're betting us. A buying the bar and they are banning you too. But we don't put Sevilla so always casting to the music and the Jai video. AC. Into a modern my to send a money for this. I'm listening now, modern man. Until let us know your condition shop. And they say, Omaba, in front of Manka, you are moving your Manka share trade. But okay, enti abrante na sama o kan o hwe oba face we na betia. Railways for Railways Authority and ma omo to me krata omo lease for 50 years so omo ntena ho. Individual ntimi ntu omo. Sa aban ka so pa asase na ye ombi bidia, aban ne asase na ye ni bidia ene obetimi etu omo munia no ye bia. Na se ohwie asema abrante na ka no a se omo wo hwa na ebetu omo se e bo omo nka ye se amo nka ye tie ye modern administrative principles no e chere say 1 ye wo a ye tu omo no omo the right to fair hearing and am running for an odi alterem partem no e wo se ye tie omo asem na ye ma omo reasons in tie ye tu omo e free ho de ntia ye tu omo e bio e wo se ye ma omo akwenya na omo esoso edi court and say omo enya access to legal redress says so ombefa ebia ombefa emranim fo bi no omo so edina omo chi na omo so aka bia ma omo anase de say bia ensoso ye omo nya kwan na a compensation bi ene ede ma omo because omo wo to me cut free Ghana Railways saban ni kire omo se mi hia sase no edi adimedwuma bi dia fine. But where all can say they didn't give them any reason. And one say muntu free ho. Millennium Development Goal 7. SSI 2015 be Sustainable Development Goal 11. HSA. Or say it stands for Sustainable Cities and Communities. Ni na say ebema cities and human settlements are inclusive, safe, resilient and sustainable. Na kwa na ko hwe asia honom. Enye obi ne pen ho saa o. So obi betu afiri ni krom se oba be tena bia be ye adwuma no enya so open saa o na emom systems no na eni moyen enti wo ko he eye ase ho no conditions e wo ho ya saa mbrante ne maba we gum na ye kodu ba bi oba bi a enwo se wo mo eye ne mabone wo ho ya won pane na ase o jeki kakra o so enubone ikoso ba bi so wo ho no mo a ente saa enye wo nyina na ye ni paponefo ba ye kire se ede na mra no eka Millennium Development Goals no any Sustainable Development Goals no ede na eka ohia Sustainable Development Goals no e makwenya se o se nipa no onya security of tenure baby a otibia no also onya security of tenure so obi ameha na dwen e wo se baby ote no e ya affordable ene baby a yeti edan ye han is it affordable to us enti mrantie ne kan se bi later mebos e ye mrantie na sem no a kire o e mo ate nkoma na se ye oh de ntia mani abre baby a yete egran ye han no is it affordable or say habitability or say baby o kotena no e baby o tena obenya na somdwe availability of service say obenya nsuo sanitation system energy enyinam kanea baby a o kotena no e wo say eye baby a e be accessible to baby a o free air kwa adwuma ana say baby a obekọ hospital etine nkoye se obekọ kwantintintin wako hospital and also obefiri bibi otono akọ kwantintin na bi wako adwuma but all these systems are not in place enti ofini kromu baby a otino adwuma ni ho and what down south so obepa adwuma ye kohwe conditions e wase ho bra eya ma yan kan try nya ne try se e no mete o illegal e no mete illegally e no mete o enti sa enye try sa o enya ho gono so sa o go and look at the conditions and that is why the systems must work
Sempenifo ye hwese obodi mmara be ya adwuma, they also must do what they have to do. Said the beya timamufo ho be hiha wo mo enti timamuni no otwa nani a obenya ba bi ne ti ato enti so kotena ba bia enya wo betuma ka che say hey free ho. Ghana Railway Authority am omo lease for 50 years am omo tunsa ete ho edi wo mudwa. Say nipa boni for e na wo ho na say yekotu nipa boni for na no problem. But say ye ka onyina bom wa bra ye ma omo settlement. According to a modern administrative principles, no, say you have to give the person an alternative. Sustainable development goals na make am no. I was by 2030 na yetimi edru ho. Na say baby a obetena, wo security of tenure. What's now obi a me hawa dwen. Affordable, obi a betimi high bi wi sika akra bia na wakọ han ho. Habitable. Yes wo ya yes hono me kama. Availability to service, water, sanitation, energy. Just say say ni me nyina by 2030 na nka Ghana yedru ho. But bisa ho say, do we have this year 2026? Are we anywhere close to sa target no? SDG no? SDG 11 no, are we anywhere close to sa target na enti se sorry prekope na ye kase ye kotu sa nkofo no a na se fem na se ya me se ko he conditions a wotim obi a oni baabi akọ me ba cho ye mo abrante ba ko no tape no na ye ntie asem abrante no eka enu nti na me ka se wo se ye nyina ye fa ho adwen enya obi na enya se obi na enya wo se ye nyina ye dwen ho ye ntie abrante ba ko no na asem a oka we dey yesre Ghana mpelifo mu hu yemobo madawro ma o ma no da ya yesusu no ebi obi ana benya ska hide boys na wo geto no obi ho no ma ska o de be hide dan tin ho dey wa betena geto aha no so boa boys nti o ma down ma yesre o mo ho boys no mo bo kakra ene guys na ebi free no of ebi free baby na ba say o mo ba be ho eti yesre o mo Ghana mpelifo no mo ka bi o mo say o mo omo no omo ntimi mo omo yede entena kakra semle kakra kura no mbe mo omo ama omo yede omo betena se na lete omo afia se because ba mpofu mu se ya boys na wa se no ai obi o no ma o wa se no ne last ya no de wa ntimo pam no ofia se ya oko street no so no bonin wo kwa kodi wo so okoye kwase asem na akofa asem kase ya ba ntito o te se na se ya ma na mele kakra kura se wo yede wo ye na adwuma na se mi esim no bo no no be free ase anu ade wo free anti we yes me ba cho uko Insura FM ye page ho a wo be hu video yi wo be tuma hwe extensively na watin komo no ase ye san se ye kasa putupu ye tu wo mo akwa abrante na se mo kan na wo se ye nya ya dwene ho boys ni ko street ni so mo ko street ni so do we know what's going to happen ye ni ye ko se wo street ni so abrante na se mo kan no because we haven't provided alternatives for them. Yentie wo masem yema wo nka bi say bia ye say de nti na mote ha na de ne betima ya boa mo o man na se due no but sa ne menyina nko so yesi won ko branch na se mo kan say wo ko street ni so a do we know what is going to happen over there when ya sam sebe wo ko Insura FM ye page ni so a wo be kwa ko hu wo be ti wo be video no nyina no what nsem ni nyina no extensively because of a breti kofi e wa ha say akokwa e wa ha say na yeni nkomo na muma ne ehu hia ye papa say o man no ebe put systems in place say obi ahu kire no a sad brei nka bia bia obeda ensu obenum aduane obedi nka enya problem emfa ma no but look at the conditions are omum do they have it minu me anu kwa ye say dada pem no do we have set conditions asem sebe coffee bra na yemfa adwen bra na yemfa adwen reason with me together na yenjinjin on my Ghana ho enra Minimi team echo asafo interchange na say baby a demolition exercise ne course so abi PSA police inspector be eye best in fact waboba dan wo hono mo de high man for mo de best sibra no na me say ejamisun be team ni nyina conditions a ye namu a ye di kodru honom na ohwe enipa eti honom na eja usun we yankasa obi na enya wo Ghana ye say ye pe democracy ye the rule of law and ye adwuma democracy and ye say democracy is expensive democracy ni boarding enti mpempi wote se mpanimfo no wo ka say ye say wote say ye say obi adisika na obi bu afu wo say we adisika na mo hwe no mo no tuanku no mo nya ni say ye say a rule of law ye dem ra and ye adwuma enti obi asem ye bedia for a long time ye see the wheels of justice it grinds slowly mra no e konka krankakra nya say de wo de wadwene bu no ene be kon saa
enti yete ɔman mu sɛ yato abama mpanimfo sɛ wɔn nhwɛ yaso die no yɛde ato wɔn so wɔn nhwɛ sɛ de ɛbɛyɛ a yahu bɛhihan wɔ ɔman yi mu enti sabi yɛsɛ ɔman no sɛ yɛde hyɛ wɔn nsa sabi emu nyansafoɔ emu agyimifoɔ emu abɔdanfoɔ wɔn a wɔn adwene mu ha wɔn obi a wɔn apɔmuden wɔn nyinaa wɔdadwen ɛda ɛyɛ ɔman no mpanimfoɔ no so wɔn a yato abama wɔn no na kɛmɛ exercise a wɔn yɛ no yɛn kan sɛ ɛnyɛ o menka sɛ ɛnyɛ dabi menka bi da menka bi nso da sɛ di congestion exercise na wɔn yɛ no but ayɛ tɛkyerɛ no I cannot say sɛ ɛnyɛ. It's a right thing that they must do because one more reasons why they are doing that. Not yet. And she share what we are see. I'm fanena. If I be modern administrative principles, no. And when near be a eka say o my and I say oh manage bibi and I say oh share o my bi so and I will have bibi so e bi jawa. And nema bi wo ho no mo a timamufo no e wo ho right enu ti yenya right bebre no obi be ka say omote ho illegally no problem so omote ho illegally no problem but me say se wo de wani ko hwe ho no mo a ohu bra Facebook na be hwa de bi enema e koso no bra be hwe bi na yen nyina yendwendwene ye ho yendwendwene ho ne e koso no enti tie we say if we share FM and Yabaha say Wikia na Wachia Muno Keme demolition exercise on Baye Ewa say so say slums Ewa say no Omo occupy has say illegal until Umubu has say ama there's an allegation quite an allegation and them from them say police officers who are operating brothel Ewa say near but even who ever to a branch you has say yeah no the shop affected a branch different story and a trade. Get here, the number 7. Na ye found the tunia, course. Remember, let us say, a higher now, then I'll end actually provision shop. We are operating a provision shop. Provision shop, to drinks and so, how will be an among some almost say, I'm saying, departure, your hand, who say, came before Blue. Nti me call Munchen mamba ku ye friend Ike me call Munchen akọ patch sanke bibi kura ko mo 24 hours na from documents bi a ye wa nyar from rawi sanity bet na na plan almost baby nti machine bubu first then na mo born fufu no wi ya no bi ni chere me shop wa no bi bubu shop wa mo mama na fashion mo bubu ni ase mo bubu ni ase ni wi no mo dan ni ko bubu we mo sa dey ni ko bubu the third one mo bubu dan be 5 wa no mo stop we no mo down mo ni ko to mo ko na boys na kola na mo free see kola na mo su say ya dey mo ba man kra de en na man kola ko tumbu ba ti ya kola ko stop kola say obi anja de o en ye na mo say o ma de ya de en peso bu tu ko ya mo tu mi to mo na ma be de mo no mo ntimi ko mo ye of machine here. What's the railways for the Mammo Kata? Railways for the Maya Kata. I have no ultimate for okay, embed now. Oba, this will call the office. Or Moba, most area baby to be on much more set and I did it. Into Ena, or more Otusa. Into Yesua, Edia, Susuka Cree. Yakwa, or Mubi Tramaya, or Mokatres, or more least be our head. Or Moye. Said the way I would to Sua, some Yoku Sevilla, intimate, and 2. But our bino, maybe a project be was there, and they would to for Tampa. It's a moment lease for 50 years lease, and they almost site plan. Now they're betting us. I buy the bar, and they are banning me too. But we don't put Sevilla, so always casting into the music and the Jai video. AC. Into a modern man, I used to sell a money for this, or lease now, modern man. Until let us know the position shop.
and say Omaba imprint to Manka will be on your Manka she and Chere. But okay, enti abrante na sama o kan o hwe uba face na betia. Railways for Railways Authority and ema omo to mi krata omo lease for 50 years so omo ntena ho. Individual antimi ntu omo. Sa aban ni kasa opa asase na ye ombi bidia, aban ni asase na ye ni bidia ene obetimi etu omo munia no ye bia. Na sa uhtie asema abrante na kanu a se omo wo hwa na ebetu omo se ebo omo nkaye se amo nkaye tieniye modern administrative principles no e chere say one yewo womo a ye tu omo no omo the right to fair hearing and am running for friend or the alterem partem no e wo se tie omo asem na ye mo reasons ntia ye tu omo efri ho de ntia ye tu omo ebio e wo se ye ma omo akwenya na omo esoso ediko court anase omo enya access to legal redress says so ombefa ebia ombefa emranimfo bi no omo so edina omo chi na omo so aka bia ma omo anase te sen say bia ensoso ye omo nya kwan na a compensation bi ene de ma omo because omo wo tumi kata free Ghana Railways saban ni che omo se mi hia sase no e de adimedwuma bi dia fine. But where all can you say they didn't give them any reason. And one is a muntu free ho. Millennium Development Goal 7. SSI 2015 be Sustainable Development Goal 11. HSA. Or say it stands for Sustainable Cities and Communities. Nina say Ebema cities and human settlements are inclusive, safe, resilient, and sustainable. Na kwa ko he asia honum. Enyo obi ne pen ho sao. So obi betu afiri ni krom se oba betan be bia be adwuma no enya so open saa o na mom systems no na eni moyen enti wo ko he eye asia ho no conditions e wo ho ya saa brante ne maba we gum na ye kodu ba bi oba bi a wo se wo mo eye ne mabone wo ho ya won pane na ase o jeki kakra o wo so enubone ikoso ba bi so wo ho no mo a ente saa enye wo nyina na ye ni paponefo ba ye kire se ede na mra no eka Millennium Development Goals no any Sustainable Development Goals no ede na eka ohia Sustainable Development Goals no e makwenya se o se nipa no onya security of tenure baby a otibia no also onya security of tenure so obi amha na dwen e wo se baby ote no e ya affordable ene baby a yeti edan ye han is it affordable to us enti mrantie ne kan se bi later mebos e ye mrantie na sem no akireo e mo atinkoba na se ye oh de ntia mani abre baby ayete egran ye han no is it affordable or say habitability or say baby o kotena no baby o tena obenya na sumdwe availability of service say obenya nsuo sanitation system energy enyinam kanea baby a o kotena no e wo say eye baby a be accessible to baby a o free air kwa adwuma ana say baby a obekọ hospital etine nkoye se obekọ kwantintintin wako hospital and also obefiri bibi oteno akọ kwantintin na bi wako adwuma but all these systems are not in place enti ofini kromu baby a oteno adwuma ni ho and waba down south so obepa adwuma ye kohe conditions e wase ho bra eya ma yan kan try nya ne tra se e no mete illegal e no mete illegally e no mete enti sa enye tra sa o enya ho gono so sa o go and look at the conditions. That is why the systems must work. They also must do what they have to do. So the baya timemufo ho behi ha omo enti timemuni no otwane ni a obenya ba bi ni tiato enti so kotena ba bi a enya obetima ka chen say hey free ho Ghana Railway Authority am omo lease for 50 years am omo tunsa ete ho edi wo mudwa. Send the bonny for and a woho, Nasi you could to the bonny for no problem. But say a cow now boom, wabra yamo settlement. According to a modern administrative principles, no say you have to give the person an alternative. Sustainable development goals now make no. I was by 2030, na yetimi edru.
That's already there. Aye. I said, I did such a beam. And one no. That's right. That's right. Great. Right. Mental health on KuroYiMuNsem. Yeah, sure. Your mental health on KuroYiMuNsem and yede Bremo Vegatem Panacea Pharmacy Adaroma no mria ba dwa so nti atimi tell me fantry no wo mu no bo modena wonsanka Vegatem ibi na into malaria sema kra na Panacea Pharmacy sidosopo na nkasa wo pedia from 0593 802 668 0593 802 668 na wonomo agye so na yegusu a yehwe emofra bremu areho mro so yade no na yegusu a yehwe na nsenkyerene eda na di no se ya nkyerɛkyerɛ wo ebi wo hɔ no a wonhunu ense wohu se areho na ense wobehu se de bia na nipa no bia osu anase nedimu aya areho debi entisa ehun nsekyerɛ ne ye bebre nsekyerɛ no ahodo bebre nti ese utumi ehu enu nti na ye kyerɛkyerɛ won kakra nti afre no wasimu dia your mental health on KuroYiMuNsem dia yedi kan akyerɛ ma na twɛmu betumi akɔhwɛ sanso na Berima Kofi Dawson Facebook page nso obetumi afollow na wahu previous episode ni nyina ebi na ene dia yede ka ho ne se emofra wonomo ewo emofra bremu arewo mro so yade childhood depression de wo mu ne se empempi no ana wonomo su ene wo ban no kekra ebeduru ba bi no be so mo kekra ni nyina ne se school mu no wo a obon se akoda no ase opentokwasem opekun behwe no ne we di abo ani no ne we se wo no nya problems se teacher ni nso a na one no in fact ubehu se oni teacher ni no chese okan waka bi a kira na so oni no enya talking back at the teacher na uhu se sa no mani nyina ekoso a ase wo mfa bu o ma teacher ni no ana obi a wo kire na de ni nyina yese uhu se yensenkyereni a eda ne ho adi afei class wo no ye pe obi a beka so wo ha dwene pa wo ho a obeko bia ne yenka ne ho asempa ba bia obi a no obeko ne yese opentokwasem oye tikyira asem ana wo ye no ma bia ensem fata ekire wo se no ma bi ekoso ni nyina no se bibi ikoso na se ehye ne so a ene ma sa ansenkyereni no eda ne ho adi etwase wo tikyani ana obi a wo hye wo nsa wo a wo ne tie no se esu ni ban ne deadi a ese wohwe na utu ho anamo eyie ebrepam no ye kyerɛkyerɛ anamotu ese utu na obeti ase wo a wo ye wofo wo ye kyerɛkyerɛ ni wo de ese wo ye mjinse na wotwe ebesimu no ye be kyerɛkyerɛ enu ni nyina na watumi ate ase ehu de ese wo ye etoda bi so abu se damu ni nyina no bra ye keka ye ho menka ne se during the day ye de ye bibie keka ye ho no obekɔ no akoda mpa so se bia omuma kwan na beta hu sa na o mane pa no akoda mpa so bia ne nuanum nyina ka ho omo yade no o mabi sanse awusuo mu enigye no ma ewo nipadua ni mu ana wadwene ni mu a ekenyan ma na nitimi agye de ye bibi no a wonya motivation wo bibi a wo ye ho no ekofem mekyerɛ serotonin no enti any dopamine no ubu se ekofem ana akofa saa wo ha wo nyina no de aba na yete ne se ye will be a friend in negative emotions saa negative emotions no ebi eye bufuo ebi eye hu ebi nso eye awerɛhoɔ ebi nso ye de ofin ase mensem fata anase ade bi kura esie bi kura enye ono ano ota ebu ne ho se ono na efiri no ebi ade ekoso ofie enti saa no mani nyina hye ne so a etimi masu ne ban a mabobɔ bosu nyina da ne ho adi na de ete ne se serotonin na ewo nipadua ni mu no ebua ema ye wo nipadua no akwa ye neurons no a serotonin no ebe famu nani adwene no enkrabata ema ya tenka ejina ne naso ye se ye emotions no eye stable no saa eho no serotonin ni level ni so entimi ni nkita ho yie prefrontal cortex ne limbic system no ni cry emotions your mood no regulate enti se ho nkita hodie no anko yie saa no a science serotonin level e wo fam no a ebema saa ebufuhye we won kwada yi so ene empokura no ebi wa na ehu hye o muso ntine ma o ma ho keka ekofem ni nyina na ese wo hye ne nso na utumi ehu ne saa we your mental health on KuroYiMuNsem ene ye de ma wo Vegatem adaroma ene ye de ni nyina e de bre wo kwabra so great coffee me that CP and now so bedin komo aban allocate sika 240 million Ghana cedis say emfa en share nkokon kitinkiti eye project ne mo ewi e che no Ministry of for Food and Agriculture ebe ka che so almost spend 344.9 million ewi e che no den ene kobaye ye bedin komo ejetu atos ebreso a ene nti you assume ye pa
Sokoban Fatty Low. Nana Ampratwum. Sokoban it to say. I'm out of the house. I don't need to miss him here. I was a medical catch no say. Minya me dine chie fena Ampratwum. Great. Bia minya ne bia obete ne nka. Me bom di na me bo no. What I say? Maybe I come on. Finals near Sunday. Between Spain and Argentina. Empire Bedra. Hey, watch out. But we say should I nya ibia o. Oh sir. Ibia ni na na support no we. Memum dear. So Ronaldo asemana. Memum dear. Me pe Ronaldo asem but born no hit the economy. Eh messy dia. Okay, no problem. On sa ade bi o high. Bradia. Premier Sports eba. Inshira 104.5 and the permanent suspense here tena say na KuroYiMuNsem ya boabo no ena no pay ya gene nyina gbe oduma gene so Premier Sports on KuroYiMuNsem sima ya dio animi na pause nko a ena na promo tena sima nkunya gene nyina e de airport oduma gene so na pamedin Eddie Jonathan Esiedu obetimi afrem Sokoban Fatilo Simpson na Daruma ena obomo chira Munsem do so P Black Stars nkomo ewo ahanum sinema mana pay MTS men control say MTS home fiber no ebo no ma tete say hu say ebo na for obehwe movie sa sha data ninsa oba browser sa data ninsa omo men control say prem obetimi enjoy 100 megabytes per second no 299 Ghana cedis now 300 megabytes per second no and we have 444 Ghana cedis now fame 500 megabytes per second no and no kwa 999 Ghana cedis e bono o ma tete su kama man sanka wo de na be bianso su ntimi fine entimi emfama ebuso no pa bia make sure so breakfast no ebe milo ezan zero ni bi na awodiri ewom vitamin D asumuma ebe support abofo no energy etimi serewa abofo no kosko make sure say ni breakfast no e milo ni na dwum nyafu na okosku na mane banku bi agina dade yesu o suade no obosu tonko debi ma wo se Camilo na fama abofra no na be bianso so entim anya fine ententem so ensem na sem enfafi Black Stars coach opinion for the Carlos Cross amanfo guswe di opinion nkomo se adwuma no yemfama na se yemfama no na former Black Stars player ayo opinion for the Lion Kings no se adwuma no se Carlos Cross opinion ni to aso oni problem bia nemo ni problem ka se pan se after opinion for the Carlos Cross no e wo se nya coach bi after no obeso dwuma de no as a project coach na be bianso so tima fine etimi edi ama Black Stars. For me, fine. Now, if they want to give him 2 years, that's fine. But then go back down. Find a coach that will be your project. 2 years. Within 2 years, that coach should be okay enough to handle the U20s, U15s, U17s, U20s. With that, after 2 years, 2-3 years, bring him closer to the first team. Bring him closer to at least 1 year as an assistant, and then after 1 year, boom, that 3-4 years, all the youth players that you've been with, if that time their age is 16 years, 3-4 years, they are 19, 20, and that's the right age for a first team football. So you think the move to keep Coach Carlos is good? However, there should be some plan behind. There should be some plan behind. There should be a long-term plan, and there should be a project coach also. Project coach and project players. National teams, every national team. Nezo Lion Kings coach no
on yourself from maybe under 15 under 20 no man no by assistant coach Adama Blasters now boom no by Blasters coach and that time no and kwana no yourself from under 15 no so nyini now feel or kwa on players or do you gina them so do you so gina na bibian so time fine former Blasters player Abrante for David Akam ono so din komo ade afa coach no and afa Blasters so see team no e wo say nya foundation e dan de wusi a wujimi nga say wusi suru da ba from there bi e share sevi foundation no na kwasoro se ne ba bibia betima fine and so etimi Adama Blasters. We need to start building from the ground. That's why we need to get the principles, our methodology. How do you want to play? How do you want to go forward? So it starts from the ground. You can't build from the top. When you build a house, you can't build from the top. We need the foundation. Foundation is not there. So no matter the coach who brings in, it won't work. They will try and patch it. You saw the World Cup. If they patch it up, they use plaster to patch it up, and when it rains, it will sink, it will drain. So we need to build from there. I know I have David Akam and Otene can Sibo, a player Adama Blasters and Abrante and Abuzans and Anna what is a man for Wasapa. Say the Ojaboma boy going to mean control pass it and then can any Cruciano, Ujawana watch a ball, Nako say, Ujna put any mass or defense when you say, or the son of I know never more tear and shut down hand says on the first night. No yes I come from a Black Stars no. The Bia Ghana ko game on also no trouble players in the pa or say Ghana for the yearly win ya we need their air there be boss bo na bibian so etimi akoye pa enso so etimi at the amount our people have for the Black Stars is something that I can't use words to describe because Ghana will have a game at our Hinijan Sports Stadium. 4 days before the game, we hear a lot of Ghanaians. So Black Stars for Namasa, Yanko Park, you Momonya, Yanko Park, you will not go. If the game is 7 p.m. by 5 p.m. the stadium is full. They are there. They love it. They love the Black Stars. They always want to see the Black Stars winning. So me, I know that feeling because I've been supporter from childhood, so I know how it is to wear the shirt, to represent the nation. So whatever that they do after every game, criticism or everything, I know how it is. I feel it because I wasn't just someone who was just playing football and not supporting the Blaster, not watching, not crying when Blaster lose a game. I've been there. I've been crying many games when Blaster is losing. So I know the kind of passion and love that they put behind us. So that's why I took criticism very normal because me I feel like after my day with the national team, the game that I have been criticized a lot on social media, but it never hurt me. It never put it. Say no man and the chindemo boy yanshan kwandie ukaze wasa yawe no ma na ni na busansa live after World Cup no and am cause him say usi akan Edema Real Oviedo was Spain about La Liga mo bi myself film also was starting your office from Premier League clubs no Saudi Pro League that day now no ready so for bia say bia Champions League obenya bia bona that day no Abrante for no kwasibo no or no so etimi aye ready. Club-wise, as I said, I wanted to play in the big leagues like Spain and the Spanish La Liga, the English Premiership, and through my journey, through the hard work, through the dedication, through the sacrifice, I was able to taste the Spanish La Liga season. And unfortunately, we wasn't lucky. We got back on the same season. And I have offers from the Premiership. I have offers from the Saudi Premier League. So I'm looking forward to those offers within this week. And yeah, I will know because I feel like I'm still young. I'm 28. I'm not. And now I have Brent for the course. Sibo player Adama Blasters and I will tell you, can you feel the man? Now you're finishing my Media Mall Sporting Club. And one man who's something about Bontre, so I'm signing former 11 Wonders captain or a midfielder. Abrante for Emmanuel Boat in 3 years, and Abrante has signed a Kama, and so Eltimi Edema Media Sporting Club. None of Africa no Cup Champions League Community Room, Eltimi Edema Mancon Ghana, Nena Mekacho Zomoton, almost before Abrante for the Salim Adams, Abrante no Edina Natrim, El Sudan, Hilal, and only Nekasama for Edema Media opinion. Jeffron Benjamin Willie Graham, you know, opinion command Abuzans, no Biama Africa and Musibo for Matono. Also, African American they can over 1.5 million and their budget to move room to want to turn place and be and replace you ma and no man answer them for young go to open for Willie Graham.
Africa na year kono and that from sir. In fact, to compete in Africa, you and I would agree, and yet easy. It is financially draining. Now, as a club, we need to also be strategic in taking certain decisions. Salim has paid his dues. His value has gone up because he joined the national team and played in the friendly match. Value has gone up. If you miss an opportunity in this moment, sometimes it also downs the players' morale. So you look at all these opportunities that are available to you, and you take the right decision that will help the team. Beyond that, we are also making science to also boost the squad. So we are not just necessarily, saying that our best players are leaving, but we are also augmenting the squad to ensure that we compete favorably. Because Africa, we should tell you our expenditure or even our budget for Africa, I can just tell you that in excess of $1.5 million is what we are looking to raise for that competition. And how are we going to raise that money if we are not also inwardly looking, being strategic about it? And so that is one thing you should know. The recruitment process any other players former 11 wonders captain whole team. We are also expecting to finalize everything with Dogli, or a player element of Lens or some Guswana branch in Dinkomo, some Messiah and Famomo, and no air Casama for Edma Media Sports Club, Benjamin Willie Graham, and now what and Cano, and some of those will be Nemo and Manon Shraniafa, and was 9:30. I will be copied of Funa Sikunya, Nayadi in Shra Power Sports, Jumadini Casipano, and so etting Edabana Cordier, and then Mammy a birthday, Mrs. Vida Ajiman Dia, and then Momi, and your 70 good years. Wow. 70 years old, the whole de Fantabruta, fantastic. Or no, and I see you at the Beauty Island, Edum, na international mommy, and na birthday. Happy birthday to you. One Gasaoba, champion Ishmael, as him in French from so, Namema, I would have Pencupon Shrow, no Coswan on your cassette, don't sabe sombia, Erade, Emmanuel, Kama, and for Emma Mrs. Vida Ajimandia. Anna Pramidi, Eddie Jonathan, Esiedu, Obetima from Sokoban Fatilo. Me sorry so, na prechum. Out also Eddie KuroYiMuNsem Jumajino, out also Kama, and so etimi Eddie Amamon. Say, baby, I will bet now. We will security of tenure. What's now? Be a Mehawadjin, a affordable, will be a bit me high. We see a Caribbean or a habitable. It's a Okoya, is a Honome Kama, availability to service, water, sanitation, energy. Just say, send me by 2030, Nanka Ghana, Yadruho, but Bisa Jose, do we have this year 2026? Are we anywhere close to a target? No, SDG no, SDG 11 no, are we anywhere close to sa target na? Enti se sorry prekope na ye kase ye kotu sankofo no a na se fem na se ya me se ko he conditions our team obi a oni baabi akọ me ba cho ye mo abrante ba ko no tape no na ye ntie asem abrante no eka enu nti na me kase e wo se ye nyina ye fa ho adwen enye obi na enya enye se obi na enya e wo se ye nyina ye dwen ho ye ntie abrante ba ko no na asem a oka Video Ghana Pedifo Muyamobo, Madawroma, Omano, Edaya, Yesuno. If you know Biana Benyaska hide, our boys never get to me. We go on my score to be high 19 or I bet not get to. I have so boy boys in to a down my strom, Omo boys and no more Bocacra, and I guess maybe free, no, if be free, baby, in our bar, says Omo Baba. It is Sro Mogana Pedifono, Mom Cabu, say Omo. Woman no mutimi mo omo yare entena kakra semre kakra kra no mbe mo omo mare omo betena se na leta omo afia se abiko ba mpofu mu se ya boys na wa ase no ai obi o no ma o wa ase no ne last ya no de wa mo pam no ofia se ya oko street no so no bonin wo kwa kodi wo so okoye kwase asem na akofa asem kase ya ba ntiti wo te ase na se ya ma na mere kakra kra se wo ye de woye na adwuma na se mi esim no bo no no be free ase anu ha de wo free anti we yes me ba cho uko insura fm ye page ho a wo be hu video yi wo be tuma hwe extensively na watin komo no ase ye san se ye kasa putupu ye tu wo mu akwa abrante na se mo kan na wo se ye nya ya gini ho boys ni ko street ni so mo ko street ni so a do we know what's going to happen ye ni ye ko se wo street ni so abrante na se mo kan no because we haven't provided alternatives for them. Yentie wo masem yema wo nka bi say bia ye say denti na mote ha ana de ne betima ya boa mo o man na sedue no but sa ne manyina nkoso
Yes, one call a branch and a small can say, one call street in the swat. Do we know what is going to happen over there? When you are some sabe, Oko insure from your page in the swat. Obekwa ko hu obeti obehe video no nyina no what nsem no nyina no extensively because of Emprati Kofi ewa ha sei akokwa ewa ha sei na yeni nkomo na moma ne ehu hia ye papa say oman no ebe put systems in place say obia ho kire no a sad brei nka bia obeda ensu obenum aduane obedi nka enya problem emfa ma no but look at the conditions are omum do they have it minu me anu kwa ye se dada pem no do we have such conditions Asemsebe Kofi bra na yemfa dwen bra na yemfa dwen reason with me together na yendwendwe on my Ghana ho enra minimi team echo asafo interchange na se baby a demolition exercise ne course so abi PSA police inspector be eye best in fact wabobo adan wo hono mo de high man for mo de best bra no na me se ejami sun be team ni nyina conditions a ye namu a ye di kodru honom na ohwe enipa eti honom na eja usun we yankasa obi na enya wo Ghana yese ye pe democracy ye the rule of law and ye adwuma democracy and yese democracy is expensive democracy ne boarding enti mpempi wote se mpanimfo no wo ka se yese wote se yese obi adisika na obi bu afu wo se we adisika na mo hwe no mo mo ntu anku no mo nya ne se yese a rule of law ye demra and ye adwuma. And to be asem ye bedia for a long time. You see the wheels of justice it grinds slowly. Mrano a konka kranka. Nyesa de wodi wadwini buno ene be kon saa. Enti yete o man mu say ya to abama mpanimfo say wo mo nhwe ya so ya so die no ye de ato won so wo mo nhwe say de be ya ya hu ba hihan wo man hi mu. Enti sabi yese o man no say de hya won sa sabi emu nyansafo emu agimifo emu abodamfo wo mo wo madwene mu ha wo obi a wo apomodi wo nyina odadwen eda eye o man no empanimfo no so wona ya to abama wo no na keme exercise a omo ye no yen kan say enye o men kan say enye dabi men kan bi da men kan bi nso da say the congestion exercise na omo ye no but I touch no I cannot say enye. It's a right thing that they must do because one more reasons why they are doing that. Natie and she share what we are see I'm fanena if I be modern administrative principles no and when near be a eka say o man and say o manage bibi and say o share o man bi so and I will bibi so e bi jawa. And never be a honomo a timemufo no e wo ho right and nti yenya right be brain no obi be ka say omote ho illegally no problem so omote ho illegally no problem but me say so wo de wani ko hwe honomo a ohun bra Facebook na be hwa de bi enema e koso no bra be hwa bi na yenina yendwendwene ho ne e koso no enti tie we say if we share FM and Yabaha say wiki na wetria muno keme demolition exercise on beye e wa say say mo say slums e wa say no mo occupy ha say illegal nti o mo bibu ha say ama there's an allegation right and allegation and from them say police officers who are operating brothel e wa say nya but e be hu e be to a branch bi wa say ya o no the shop e affected a branch and a different story and a trade yeti na numa sem na ye fan to nia course no bema let us say ahaya na oti then na we no actually production shop we are opening a production shop to drinks and so how do we are na mo some shakra almost say and ba saying actually wa ha na hu say came before go nti me ko mo nchen man ba ko ye fan Ike
the convention for patches and do crack 24 hours now from documents be idea ya wa nyar from railways sanity better na plan almost baby the machine bubu first then I'm one of for me and be in the shop no be bubu shop mama fashion mo bubu ni ya say mo bubu ni ya say me no mo da ni ko bubu we mo sa de ni ko bubu the third one mo bubu da be 5 wa no mo stop there no mo da mo to mo ko na boys na kola na mo fisi no kola na mo sun say ya de mo ba man kra de enna man kola ko tumbu ba ti ya kola post ko kola say obi anja de o ye na mo say o ma de ya de en peso du tu ko ya mo tu mi to mo ma be de mo no mo ntimi ko mo ye mo do ma shi ki Fosi railways for the Mamon Kata. Railways for the Maya Kata. Ahano untimi fa ope embet na oba this okore nri office o omoba mo se dia baby kitu bi no mo twa mo set na aye le didi ntie na omo de ma o tunsa ntie yesu a dia ye die susu kakre ya kwa omo bi twa maya omo ka kire se omo list bi a omo ye de omo ye se de be ya otisu asa nyaku sabili entimi embetu ba sa aban no na ebe ye project bi wo so dia and they otisu for tamper to mo lease for 50 years lease and then almost site plan now that betting us abani ba and the abani me too but we don't put sabile say o scarcity to the sika be jai bibi no AC nti omo de ma yesu yetu sa no mo ko disa omo lease na omo de ma no nti yeti so no me production shop and say omo ba imprint man ka obi omo bibi o man ka hwe a kire. Okay, enti abrante na sama o kan o hwe oba Facebook na betia railways for railways authority and ma omo to me krata omo lease for 50 years omo ntena ho individual ntimi ntu omo sa aban ni kasa opa asase na ye ombi bidia aban ni asase na ye ni bidia ene obetimi etu omo munia no ye bia na se ohwie asema abrante na kanu a se omo wo ho na ebetu omo se ebo omo nka ye se amo nka ye tie ni ye modern administrative principles no say 1 yawo womo aye tu omo no omo the right to fair hearing and I'm running for an odi alterem partem no I was see a tea omo asem na ye mo reasons in tia ye tu omo every ho de ntia ye tu omo ebio I was say ye ma omo akwanya na omo esoso edi court and say omo enya access to legal redress says so ombefa ebia ombefa running for bi no omo so ejina omo chi na omo so akabia ma omo anase de saying say bia enso so ye mo munya kwan na a compensation bi and ye be ma wo because wo mo to me cut free oye Ghana Railways saban ni che omu se mi hia sase no e de adimedwuma bi dia fine but where all can you say they didn't give them any reason and one say muntu free ho Millennium Development Goal 7 SSI 2015 be Sustainable Development Goal 11 HSA or say it stands for sustainable cities and communities. Ni na say ebema cities and human settlements are inclusive, safe, resilient and sustainable. Na kwa ko he asia honom enye obi ne pen ho saa o. So obi betu afiri ni krom say oba be time bia be yadwuma no enye so open saa o. Na mom systems no na eni moyen. Enti wo ko he eye asia honom conditions e wo ho ya sam brante ne maba we gum. Na ye kodu baabi oba bia wo be se wo mo eye ne mabone wo ho ya won pane na ase o jeki kakra o so enubone ikoso baabi so wo ho no mo a ente saa enye wo nyina na ye ni papone fo ba ye kire se ede na mra no eka Millennium Development Goals no any Sustainable Development Goals no ede na eka o hia Sustainable Development Goals no e makwanya se o se nipa no onya security of tenure baby a otibia no also onya security of tenure so obi amha na dwen e wo se baby ote no e ya affordable and ne baby ayeti e dan ye han is it affordable to us enti mrantie ne kan se bi later mebos e ye mrantie na sem no akireo e mo ate nkoma na se ye ohu de enti amani abre baby ayeti e dan ye han no is it affordable or say habitability or say baby o kotena no e baby otena obenyu na sumdwe availability of service say obenya nsuo sanitation system energy enyinam kanea baby a okotena no e wo say
ɛyɛ baabi a ɛbɛyɛ accessible to baabi a ofiri ɛkɔ adwuma anaasɛ baabi a ɔbɛkɔ hospital enti na nkɔyɛ sɛ ɔbɛkɔ kwantenten wakɔ hospital anaasɛ ɔbɛfiri bibi ɔte no akɔ kwantenten na bi wakɔyɛ adwuma but all these systems are not in place enti ofiri ne kuro mu baabi a ɔte no adwuma nni hɔ ɛna waba down south sɛ ɔbɛpɛ adwuma yɛ kɔhwɛ conditions ɛwɔ aseɛ hɔ bra ɛyɛ ama yɛnka ne tra yɛnya ne tra sɛ ɛna ɔmo te hɔ illegal ɛna ɔmo te hɔ illegally ɛna ɔmo te hɔ illegal ɛnti saa ɛnyɛ tra saa o ɛnyɛ ahogo so saa o go and look at the conditions ɛyɛ wo a ɛnka sɛn na nka bɛka that is why the systems must work sɛ mpanimfoɔ yɛhwɛ sɛ ɔmo de mmara bɛyɛ adwuma they also must do what they have to do sɛ de bɛyɛ a timamufoɔ ho bɛheha wɔn enti timamuni no otwa n'ani a obɛnya baabi ne ti ato enti sɛ ɔkɔtena baabi a ɛnya wobɛtumi aka kyerɛ sɛ hey firi hɔ Ghana Railway Authority ama wɔn lease for 50 years ama wɔn to nsa ɛte hɔ ɛdi wɔn dwa sɛ nipa bɔnefoɔ ɛna wɔ hɔ na sɛ yɛkɔtu nipa bɔnefoɔ na no problem but sɛ yɛka wɔn nyinaa bom wabra yɛ ma wɔn settlement according to a modern administrative principles no ɛkyerɛ sɛ you have to give the person an alternative. Sustainable development goals na make ho asem no e was by 2030 na yetimi edru ho na je say ye baabi a wobetena wo security of tenure wotena obi a me hawa dwen e affordable obi a betimi high bi wi sika akra bia na wakɔ han ho e habitable e say ukoya e say ho no me kama availability to service water sanitation energy je say say ni menyina by 2030 na nka Ghana ye dru ho but bisa ho say do we have this ye 2026 are we anywhere close to sa e target no SDG no SDG 11 are we anywhere close to sa target na enti se sorry prekope na ye kase ye kotu sa nkofo no a na se fem na se ya me se ko he conditions a wotim obi a oni baabi akọ me ba cho ye mo abrante ba ko no tape no na ye ntie asem abrante no eka eno nti na me kase e wo se ye nyina ye fa ho adwen enye obi na enya enye se obi na enya e wo se ye nyina ye dwen ho ye ntie abrante ba ko no na asem a oka we dey yesre Ghana mpelifo mu hu yamobo madawro ma o ma no da ya yesusu no ebi enye obi a na benya sika hide boys na wo get to no obi ho no ma sika o de be hide dan ti na ho dey wa betena get to aha no so boa boys ni to mo adawro ma yesre o mo ho boys no mo bo kakra ene guys na bi free no fe bi free baabi bebi na ba se o mo ba be ho eti yesre o mo Ghana mpelifo no mo ka bi o mo se o mo omo no omo ntimi mo omo yare entena kakra semre kakra kora no mbe mo omo ama omo yare omo betena se na later omo afia se because bam pofu mu se ya boys na wa se no ai obi o no ma o wa se no ne last ya no de wa ntimo pam no no fia Godjo na to say wafa unofficial from finance ene fiada nde ne nyina fiada na ede fiada de camera fiada de entufo fiada. That's right. Akwabina wasi fiara yentufu se ya no ko sarome afu she wasa oze e ma da na yekodam na ehu o there's a whole experience oba dan me si akwabi asem na me kan fatu hu na me ye ofa e ma dan wo hu e ma bi mu dan no enkanka ne ye maburin empanifo nde mo nka hu okay so kono oba ha dan a se wo bra na nyo na wo han ya mesrew entam koda okay ena oba dan so wo hu eya wo han ma obi han na wo siesiem okay so atiase okay ha so wo siesiem dia TV na about me sabi ko he's talking from experience ademba na dey say nyame adom fa na bibia kama yetim comedian yo today in history yes ma yana tiefo ase said anopa bia ye no ye nyina no yesuso mu kaka said be ya Ghana betimi etumpon na kuri so afa ne ntuma pa ede afra na ene eye kita nsabo somne de toso du enso afempim yenu ene aduonu ensia eda efiada Friday July 17th 2026 enefo ano wo afimu etoso makomako eye wo ha ene aduokono ensia
196 days ɛna ɛnɛ day ɛkɔtɔ a kyɛsɛ afei mu yɛde agu no aka nnafoa no pɔlepɔle wɔ ha ɛne aduosia nson 167 days more na afei no yɛtumi anyɛ 365 days ɛwɔ ɛyɛ 2026 nso so emu na bibia ɛtumi akɔ ɛyɛ nkan na yɛnko ɔnhom Kofi okay de abɛsie sika sure nti fa 10 series to okay 10 series pɛ nti ɛno Kofi nya biafa bisie wai mate kasa ɛno ano no so de bɛyɛ finish no bɛdidi yo mentimi nhwɛ wa no nka ho yo medase wahu ni sɛ die yɛ na abusiafo afei yɛbɔ awuram today in history Ghana yɛna bakɔsɛ mu ne yɛbɛba yɛ asante man mu I believe sɛ yɛna asante man mu no adehyɛ dodoɔ no anka bɛpɛ sɛ saa bakɔsɛm wei no nka wɔn ɛnte but woyɛ dɛdɛ yɛ abakɔsɛm ɛda hɔ a wɔsɛ yɛtumi ɛkama wo hunu ɛno ɛboa yɛn ma yɛkɔ yɛnim no yɛhu bi free ba ni bɛ yɛ korɔ yes of course na sɛ wobɛkae a on May 15th mede history bi ɛbrɛ wo ɛbɛka kyerɛ wo sɛ wɔabrɛ a ɛyɛ ɛko a ne yɛfrɛ no sɛ the war of the golden stew na kyɛ sɛ sikadwa kofi ɛho ntɔkwa ɛsɔre yɛ yɛn nyinaa yɛnim deɛ kɔfa ɛbaayɛ a saa berɛ no governor na ɔdi ɛyɛ Gold Coast so Sir Frederick Hodgson ɔbɛpie mu ɛwɔ ɛyɛ yɛasantema mu ya na ɔbɛhyia ahemfo na ɔdimande sɛ yɛmfa sikadwa kofi ɛmfa ma no na wɔntena so na yɛnya ɔba kukuduroni yɛasantɔma no sɔle gyina yɛse dabi da yɛntumi mfa sikadwa kofi no ma wɔntena so wo buroni no sɛbisɛbi wo sɛ ne hwan yei wo ne hwan sɛ ɔba bɛhyɛ yɛn so na ɛno nam so ɛde abufuo ɛbaayɛ ɛma ɛyɛ yɛasanto adi dɔm anim ɛma ɔmo ɛkɔbɔ ɛpɛ so beayɛ ɛnɛ yi yɛfrɛ no ɛyɛ Kumase Armed Forces museum no mo a mofa baabi a yɛka ne sɛn wɔn ta tontɔn kan man ho nneɛma kente ni yes ɛwɔ adum side hɔ nom no wokɔ nom a wobɛhu yes yɛaka ho ntwoma saa no mo ɛhɔ nom ɛna na saa brɛ no British governor no ɔba wɔkɔ soɛ na ɛdɔm a yɛasanto adu ɔmo anim do ɔmo ɛkɔ hɔ nom no wɔkyɛ sɛ na ɔmo som ɛyɛ mpem 12,000 12,000 ɛna ɔdi wɔn anim do ɔmo kɔ hɔ oh yes that's right do ɔmo kɔ hɔ na wɔn ɛne asrafoɔ na aborɔfo de wɔn ba no kɔ fee so na ewie akyi wɔn lɔɔke hɔ nom nyinaa ma mpo ɛyɛ governor nankasa wɔne ne dɔm no ɛka inside wɔn mu ntumi mpie ɛnam so ɛma ɛyɛ governor Sir Frederick Hodgson ɛto nkra efiri ɛyɛ saa bɛn Gold Coast yɛka yɛatra kɛse ma na Cape Coast na wɔto nkra firi wɔn de asrafo foforɔ ɛbɛka ho a wɔn tumi ɛboayɛ ɛma yɛyi ɛyɛ Sir Frederick Hodgson ɛde na ɛkɔɔyɛ na ɛna bakɔsɛm no ɛnɛ ɛyɛ mfihyia no pɔlepɔle wɔ ha ɛne aduonu nsia 126 years today July 17th ɛyɛ 1990s na kyɛ sɛ saa berɛ no ɛna officially aborɔfo no wɔn mo etimi ɛbɔ ɔmɔden a Sir Frederick ɔmo yi ne de ne kɔɔyɛ no wɔn sɛ akɔ boa dɔma no ɛsan so bɛto hyɛ asantema so na wɔtimi ɛkɔn ya July mu a ɛkɔsi berɛ a wɔn etimi edifiti asanteman on that day etu officially no sɛ akosi buroni enya asantema so tumi ɛwɔ ɛyɛ the war of ɛyɛ golden stew no sikadwa kofi ntɔkwa no ɛnɛ ɛne mfihyia no pɔlepɔle wɔ ha ɛne aduonu nsia 126 years that's right ɛso so ɛne ɛnɛ ɛtumi ɛkɔɔ so hɔ ne wɔn si ebɔ biribi ana ɛwɔ sɛ wɔkɔhwɛ biribi ana ɛka aba mi die mu yes eti no the war of ɛyɛ anase sikadwa kofi ntɔkwa no yasantoa deɛ odi animu no ɛba na wie yɛ aborɔfo etumi edi ɛyɛ asantema so nkunim no ɛnɛ yɛ mfihyia no wɔ ha ɛne aduonu nsia na saa history we no yɛbɛtoa so ɛwɔ ɛyɛ afeda ɔbɛpɔn busumi ni mu ɛbrɛ a ɛyɛ timi ɛde asantema bɛka Gold Coast ho ankasa ɛnɛ Ghana no ɛyɛ de bɛka ho no yɛsa bɛ revisit me da say adempa amansan wɔfa yankɔ o we de tiawa ɛnɛ sɛ wokɔ ewiase nyinaa ɛyɛ the World Day for International Justice na emire bi amai be se wo ha ne aduonu kwa setena United Nations for wɔn kɔ diplomatic conference bi
na omukwe na omukwa gi bibitum se ye fe no Rome statute na eno no ebeboaye ema omo enei omo de International Criminal Court by said e be ya abonofo sem a ekoso ewo enkofo ama so no omo ebetimi apɛ ho pomasibre entie bia ban mu mpanimfo aposifo ebia asrafo mu mpanimfo se ebia kodi boni bia ano ɔden pa na ye dokwa kogina saa emma ne menti no Rome statute no by no be boy ema womo ekon saa abonofo sem no na eda womo ede saa International Criminal Court no by na July 17th 1990 say ubu nkompo na 28 good years ene enti omo gina so ede yese ne saa na tie dia saa fiwe eso a ebetu de asi ho ede akai yatemu dwuma kwana se yatemu dwuma die enkanka de wo That's right. For Amazon Rome statute. Yes, that's right. Etino ene emfisha pore eduonu. 28 good years. Great. We the frink for Amazon kakra. Good. Yeah, them I say papa what do want to cheap papa yeah that say today in history number 2 insurance 104.5. My minye birthday na yenko your name so a happy birthday to Osei Princess. Or a national service nurse was Suntreso Government Hospital. One nata ena edi o mawoda nefe atano so Osei Prince ono enso so ewo tikrom omunyina tikrom na Osei Prince ena Osei Princess omunyina edi o mawoda ene anope happy birthday to you we free mo grandmother mo papa ena mo mame ene abusani nyina na mfo nyina ka ho omunyina wish mo a happy birthday to Osei Princess and Osei Prince a happy birthday to you. Great. Well ebraso say any nature smile any Future life for Edin Komo. Na future life for has say any obedin Komo. Na said the munim no ya dwene ho ya dwene social needs ho na ya dwene mo amapomuden so ho enu nti ene dey future life empanifo aba ye bedin Komo. Adi akaba me jo so bro. Mommy na dey say great. Future life. Yeah, and now no pay ye chi obi biare do bia ye da wasenso. Good. Wo dwumedi a wudie. Good. Na yenso ye chi obi ara no pay otie yen. Wo dachi ehu asem na yeka wo future dachi wo nkwa no de kura wa enye obi na ebe ya ma wo eye wa pepe nti unko gina ba bi nka se wakoto aba ma obi wasoro sofo ntimi nyama wo kuru mu hene ntimi nyama empo maame ne papa wo mu ntimi nyama wo asudie ne da wa wo so ti boro ne kasem But of say your health is your own responsibility. That's right. Asudie ne de wa wo so ne da wa dia eye wa enu ntini ye kamfo aduane papa nwanwa so ba akwa ma wo aduane ne din the future life da che won kwa na wo bo ho ban e aduane we de ye aduane ye ntoni aduro ye toni aduane e aduane na wudie natural food supplement ye mfansi jaso ye wie dada ti sa won saka ebi ne ye won saka odi ane sa odi nsuo fra ya na wudi na ni gisam se bra wudie no o men na pam yade efiri wo na yade ya FDA ma ye kwanse ye mo yade bi adin ne mpo ye kora intimi ntena ha mo yade adin na de ye kan se unim bibia no unim bayire to ahye sa aben enu nti future life na aduane wudie no ebe besesa woni ema nyina efiri tirim kosi unase ye wo aduane a wotiri wintimi mfu a ye mo aduane a wobedi wo hwene ne wo minimu kekaw ye wo aduane a wobedie wasom ye wo hene ye wo aduane a wobedie okoko eye wo chewo ase wodidie giregyina okoko ye wo aduane a wobedie wo yefunu mututu ye wo aduane a wobedie kire se ene ema ha woni nyina ye de aduane a wobedie ni nyina ho future life ni gu ahodo na che se ebra wudie no na eboawo wonka same ohene fa kire se ye kan say dia just say wa o be so wo hunu sa mpa that's right dadi bi twa dadi ba facebook be hebi me kan fo a kire officer ya nu nuro no sa ya bre mami bi oba wasa me ba ma nu mi na mfie du nwotwe ni yom say edo so nuro nko mfie du nwotwe anya easy nam sa no ba na mo je tu no kura na yesan na say dia wo dia waboro no so yi dabi mfie du nwotwe de edo so braduane and was in Tinamati Amabe. That's right. Nam Sudi Hoboton. Yamu Diane, what the officer was phone. Why a bassa? Who young cocora, I say, Wobakanti, watch it out for phone. Now did you was Wakasa, will be our son frail. Achiane Mui, Yawahuni and in our. I a bob wow, few Tim Cosu Nase, Ya Twapitu Memu Bia, and Untisa of Freya near Chirao, now on Swire, Kura was so, Sabini way so be away so. Ube nyebi na wonso wedie na yare ya yo yare ya
ankasa sɛ meka sɛ mesua ne maame bi wie kurom saa na ne yɛfrɛ no na menyini paa kɔ anim ansa na mete aseɛ na mennim sɛ yɛkeka nsi a wadwene yɛ sɛ aguro bi ne yɛdie yare yɛ ankasa mɛsɛ sɛ wanom nnuro no wasaa na wabra da ne kɔ aduane fi sɛ wode aduro ba awiase wɔse let your food be your medicine ma waduane ɛnyɛ waduro na waduro so ɛnyɛ waduane future life ɛyɛ aduane a wodi a ɛbɔ daakye ho ban ɛyɛ natural food supplement nneɛma wɔm nyinaa yɛ natural ɛkura 23 vitamins and minerals 19 amino acids omega 3 selenium modocare nneɛma ɛwɔ mu no mɛse wonya ne baabi awo sɛ yɛka nnuane papa paa 9 ɛwɔ Ghana ha future life ka ho nnuane papa paa 9 menka sɛ nsia nnuane papa 9 future life ka ho minnim deɛ meka na meka kyerɛ wo sɛ mfrafa yɛ bia mfra o de na se nye wisie na afa mu no a spices ya na ye de awo no eku nketenkete me ka kyerɛw se nye wisie na afa mu a spices na ye de awo no eku nketenkete dan bra future life na de me yanu nie wudi anopa awia na du kuro moduane awimre na wasa di future life o koda no anom life tonic sana future life ya kyerɛ no wo ba ya so ye ho a ye be kyerɛw ambassador ha won so be kyerɛ ne de mu nyina a kyerɛw the future life na so ye no Sofula interchange ho wo free interchange no so na de come and go down no kyekwa no mienu mfimfiri won sabo nkom so ho pepepe ene ye wo ho se wo da akye wo ho batowo na nyankopɔ wo mfiri obia ye adwuma adwuada adikosi memere da anopa no nwotwe ene fa ne yapon nwumre no nsia bra ne yehwew na yare ya ye numbers ni nie 0246 01 another 01 50 0246 01 another 01 50 and a number for 0242 87 0242 87 90 yes ambassador to Asomai Ambassador to us. Body in inquiry. Oh, yeah, from Ampratwum. Okay, Ampratwum. Future life is not, no, that's right. Matubi Bidin say health is wealth. Good. Or health is gold. Apomde here curiosity bibi. Yes, apomde yesika. Yeah. And I heard you see a investment. Apomde. Apomudin investment. Na say apomudin wo ho say apomudin to say sika akọ apomudin ya de bia wo say wo man son wo bo. Yes. That's right. That's right. It's a investment. Anti e ton be future life for e ton apomudin enti to be go. Fi say wo da ache no e say e fe. Enti na enema na future life no wo da ache na wo bo ho ban. Na nipadua no nyankopon eboyi nipadua na odi collagen gu emu ti collagen no enema wo gina so obabu no akwese cylinder e de gas agum wo so no na esa na so top na app na intimi nsan sanete o hini ya be wana ye fun I say candle wa so no o say you know shishia ne ka you know candle na ehi sa na collagen ti ti collagen go bia mu enti say o mani nyina sa onipadua ne be break it down enti enuane no ankasa ye collagen food a natural food supplement enti de esa wo mu no udi na esa fele ne up great na ade ba ko ha o man ye nyina me organ enti sa na meka o se nipadua no yakopon bo ade bi hihya ya poso no so ye collagen cartilages u nyina na esa enti we aduane ba ko very repair food future life repair food enti u nyini pa bon se na na okofom se na asiso na dompe na sidompe so na dompe no se ekuchire enti si so ana start na etwitwi se enti betwitwi sa obenum painkiller sa na ya no ko na asan aba na be flat flat pa o so to kro dam ti se na ntwe de no benya bon cancer enti behu obi ana watofa se behu obi ana wachia ubehu obi a ena unsesa trukano so gina wapo no so nyina na ma wotimi buka wo ba 40 years bia na sa de na repa seriously ba collagen na nkasa ma wo gina so obabunu na nkasa 25 years na started drop it it won say enu ane ye beauty food on a collagen food ena ye san repair food no enti won kasa emu no mpemu de no do mpem so yakopon the boy tu be hu bia na no mpemu we no won say sa de na esi so pe na so ntina kese bi ona nkoko e be fa to aso sa na so sisi da fe na mo wachi nkasa ni bie enti be ko hospital se kasa na sikasa do mpem na si do mpem so wachi chiachia fi say
mazo no so ayedin enti na ayedin enti bibia enti mi famu nko won kase enum I say oil e pese ko ba bi na wasi kwan no enti mi nkom enti na awe te say de wawe kase na ehu no de ato ba bi no ya propro enti wonim say skeleton na nkase de kuta ni padua ne sei enti say ba say sa nkase no say awe ana say ehu a ye na be uni padua ni na akofo ma wi sa Eti future life for a future life repair food and a collagen food a very beauty food no. Good. And one kasa de also collagen woni nyina ba we na no edin. Enti ma wapono so no eye den. So ye ho se wo ba also obi wa ye a say onyamazupu. Da na otwu mu a. Also unti na edin. Ba ye ho no ye ati say obi ha onya be 40 50 unti mi shampoo bo atenten. Okay. So won shampoo bo atenten a Emma wa hanu kura no yes still. Enti so obey ho kura ye unya sa problem e choice exercise obey online say. But so wo shampoo boy wa 10 bia sa Amazon no e adwuma. So we say Amazon na chichire 128,000 na chichire ni pedua na honam ne kata ho. E be sentina kese na ye de pena ni nyina so ye dendende na ama wo body no e moa. Enti sa repair food no say Amazon so no e na won kase wo kase legisi no ndumpe no e sie ni nyina. So ho tintina ho ma sa de ni nyina ansa Osa be break it down. And our collagen food no so obi o ha. Also it comes from within. Beauty comes from within. Yes. So these are beauty food na. Eno nyasa ya na nkrofo skin be fair no more and who be fair kwa. But it comes from within. Obi wa kwa na ni hu ade ba wo di beauty food pa na ni hu ade fi say collagen. Wow. Wo nyina na ekofo mti usa wani no. Because I'm London na adwuma na me na ye be 3,000. If you be any, menkwa no choose me abrofo no kra ho menkwa me ba na me ka my husband. Sir? Oh, future life is very good. If you say maybe me ade bi me kwa sorry. Ma fa Bible anko na me good news Bible kete bi da me bag nti obi afa Bible nti me ye hwehwe anim so afa. Ba me nim se me ntimi read. Me bia me ya me read. So I will say the future life see adwuma. Yes. Eti sie ni pedua fruit tree nyu su kosu na se de ya dada no e mane ye mo no. Eti future life aduane ya aduane e so obi adi. Good. Fi se ni pedua ni here balance diet. Eti se balance diet na ma na woni o ma bebre ko fom. Oh, na honam so e pe no nko a. Eti future life aduane e so obi adi. Na de na make say ma me fo no, eni papa fo no, da bia so mo odwuro ma ho. Because to aduane di we a me ba benya de. Wo na ye aduane ofie. Na se aduane bu ankwala no we. Eti ase ye adwene ye ho chen kwala no so enye skani na na rehwe kwala no uje o ma hwa na behwe be hwa ho no watini atena se ache especially man no me ma ne bre pa o mo dwene o mo kwa adwuma pe future life shane bag wo din so fra ya no wadi fi se de body ni here na nya wie future life balance diet eti buku obi enti ema yare metena mu se pressure diabetes cancer ahodo aba na empene ma na metena mu enti future life hu ni padua nim o liver o kidneys we na nsuo kra ye nom emframa ye home ye ba me hu nwusie bi bola kese bi ye hye no me ka my husband say on tutum abrofo mpenwusie kura ba kokura di enti emoa enti na omu cars ne yadada na o mayi ato ogu ne yeso akofa ba cars twem be 5 wa cancer be hum yakọ mu no enti had cancer cells wo bia mu ba di nyina yakọ abefa so a obedidi se wadidi ya cancer cells na be kosoro se udidi wadidi ya udidi kama so ebe kofom enti woni padua no your health is your own responsibility enti nyoma bebre koso ekrom ha se we ni bibi ti se future life ebe break you down ebe mo fire liver problem kidney problem ye wonuane na hodo ye obi wo ha etibi fatty liver ebi also for diabetes for pressure bibia na ulcer enti na meka de kakra bi meja mema no a o mo hwe ye na da bia meka no e ma mo mema no ban ade bia bedua krom ha enti won se nuane no bia probiotic room e fight infection fi se some infection ni nyina ye hu e ye niam nketenkete ye hu enti ye nuane nyina probiotics room unim se e mema gland no se sabe obinya white ana syphilis ana nioma emo an ko gland mu pe na cell cells no enti didi what is all the ekanwa to ho na ase afi na enlarge e chepe na cancer de no wagim so enti mema bebranya prostate problem amu treat enko this e ko yo mo sa aju ni na ye mo an na yesa obo ho e green tea wan waso obi ha ekum wan na so yo sa treatment e so ye bi because e ma sorry to so the boy ho say no okotena toilet so pe me obi na me kotena so nipa 40 be benya obi oba ko school de beba
oba no de be sai be man ya na me an bebre nim so omukuru na akọfa yare aba no infections ya de a man de ba chen me man fi se ukoku to toilet so ba be sai wuku enti no infections ni di nipa bebre nya sa wo was a problem na wo process na wo treat e nkoda fi se morning we enti wo buy ho e green tea e ku sa morning nyina e wo green tea ahodo a Nyankopon de adom enti obi ama so full alignment na wo ba so a wo sisi du kotodwe e wa exercise sunku bi e ye wo ho to obi entutu mika no mra fi se na area ya ewu oku nipa bebre nipa 60 years and now here Japan for munya 140 years 150 year dey 60 e be man ko de wo mu si wu ni sa kon ho bo no bo do eti me stress obi amra ya so me penua no won so ebi ni na mo ne da achun ba ye dey na future life your health is your own responsibility we yefunu no enso sa obi afuti so no ankasa sa say and ko so di 80%. Okay, o hin na duane dey akono o he Daniel na fefo na was and Daniel purpose in his heart not to defy himself with the king's that's right. You TV me who akrantie bi pa wo ko bedo enso wo dia e ko fire ya bro wow enti obia mo ne nkwa ho ban o hin na duane no akono enso so wo di ko mu a e be mo ayare o kira enti your numbers is 0246 01 another 01 50 0246 01 another 01 50 let's me there 0242 87 80 90 0246 01 another 01 50 so open enema open see church we say my bre honu ane obeja edi no ba meka cha ha de kwan ho that's right enti e ho se be bo obi bia fi say yare nu owo ya edi Nyankopon ja obi send message say obi otumi ton bi obetuma ton bi ana pa cho betuma ton bi a omra ne ni nkomo ne nchirechire ne mu great e hwe bi o na great ya to apiti bi won kran bi wo ba bia na so serious issue dia me say ayi anka wo beko brane am mo prostate na me bani pa friends for prostate me so de bra ho me ba ko no adwuma no ye enti minim dia make ni na natural dia ebeboa good wona ma de biem ba 0242 87 80 90 good and about ko say 0246 01 another 01 50 good repair food no bia me pe bi ni o quality ni ba ko ati ya no o pry ya man bi di ya o na yeah that's it I know di ma dance here obi amra o kase no do mpere Nyankopon na ye that's right eti obi amra e fi utisu ko su na ase o se be bo obi bi Nyankopon papa de Nyankopon ja won so right then tebusia we asempa o se eyetia be ba cho Jeff yenye birthday no Jeff yenye birthday no this one says yes, Jeff, birthday nafi. Happy birthday to Owusu Bwedu Shila. May God bless you as you celebrate this special birthday. We free onam fufo ni wadofo nyina ho Owusu Bwedu Shila. Ene ye wawoda na say omuku nshira e de mawo. Say udi wa wudei erade nshira opa beautiful Owusu Bwedu Shila erade nshira opa papa na oma wunyine nche kama yes koakrata ahodo ebedwa so no pay na poso no na ye dey bro the team is seated kajo wafa on say na maame no kan on say na no dance na udi no confirm adanse ne sema di bebre ebi ni de wa hen ai future life oh yeah oh future life de da bia me kan se me je o man kamera so ofie kamuda so ofie yes because minya accident ye no na mdidi enkanka na repairs no great yes and am come oh ma me niam be 9 big kabo mu na se ma hura gina jingen bibia kama oh esan so boa ma utimi ye adwuma so me ba cho na post na yanko na me ka se na fe utwa no baby okono adempa yanko ade yakobo fiara de ka na te fasua ko ja man ja so sam se fiara ye ntufo adempa mi ka adempa mi sra aduma je mi ye aduma o kasa ho pa na ma je na aduma be na fa wo dwene ho mi tuo mi ye giriti o kasa ho pa na ma je kasa ho asem na o ka mi tuo mi ye giriti mi ntise mi nua ye ja mi nua ye mi nua na ja onu na ye ibia mi tuo kwa ya da kwa okay na poso na poso go fidi ani mu na menko ya na menko awusiafo ya sama mu nyina mu akwa ba bie mu na sa brebra so
ase KuroYiMuNsem eso de bonkata wodo abadwa so no yedin de animu no ede esom wo na so tisi dwom na okoto na kenka tumu enche se de se na efata na anopa daily guide edamanim ensam de wode bia ba papa bi modi koja bobo mu kom ni ade je se anibere has come nyasam keto ensem go so kora wa twere de atomo cham na je se enyem ene anibere ho na esoro wonom baby ametie de o hwa mensa benkum so wade ato ho wade eye orura samejamfi gold boss zero wani mfoni ade aba so onu kroya na ba nikita odi adwumade ntoto ya wa endisa manyokom mu asa nensa enyam firi ni sase orura fia wono ne da so kura se dibre ni mu na obekai se ensam bia sole ye 2019 NDC for press conference ase na orura samejamfi ekwa ensam bi so obekai a Canadians for Miami and Nubian Bepium ha. I saw more I was antimantam yamono. Samijan Fico can say, yet prime suspect, I know what case in the moon said, as a seminal bone hopano, near Fanny said Yakubu. Now, I'm not some Fico said Yakubu no, was Shama who said, or in a pony pa, Dr. Matthew Book Grandpa, so cast as some Mekaipa. Now, Sammy, so ran a porty and yanade, and what time of the course and Dibia. Yes. Now, Sandibua et Ebua, yano. Na de dikane de koma no samija mfia ante no ase no tabri asem no ade call a court of appeal saja omunhwe ma no sanse wo sheda ante no ma ase omu ya bu no na yes na court of appeal chem sampa ke ya bu na mpa ai wo kire mu se asem ja fika ye no defamation bi anim okay ongu obi ahu fin entino eye sikaboti ananka daso ana wose samija fi etua eno esum Ghana cedi no 500,000 easy and they cost of agu o chem say nya etiano wasem e wo ha anopai na eno so atie no ababa wa ya asemu ni dini ya yi Camela aha Alhassan soso na abaye onya fisha onya abaya o 43 ni ontimi nya abaya man ye oya maame pa ano no sorry a kamaya dia omu ye TikTok wonu mu hwa abaya onya hyemhyem he wonu ma na yomudi abo okay aha we kwa ko horo no Yvonne no be kai wonya mama ya nya wose da obe ye bi ano kwotena ho ano obekan a wode betu dwa June bosum da toso eye aduasa ana July bosum da toso enum ani ofa ne ho pa obetra so bia owura John Domani mama Ghana man pani ana na ya twapia disi ni seso no ode horo ode twi ana ode betu dwa se papa no kura no sa 2026 on ni akoto aba elections 2024 2024 no wo kire se sa papa no kokum ayi na ntwe makoma abiasam yedudu am ko hye fom wo suo mani mu no so se de bia ni sa betimi aka tumi na sa sem aka I don't worship na oye nkwan wa asase ase woni bi no linki way to sofo na o ma sa first exposure no but the ten say sofo no ka wan ka se odisi osie na ntwe no o se mi kum na ntwe me to na ntwe makoma 32 yes said the day yes o si omo animu no say o de ye den o de ye oni de o kan keke but when you take mu say o de share from no yes say ne sem o tu mu nchene no na just say you are being specific into baby you are no hin na hu sa asem eno ne na ide say o ko ye twetwere ne bo no eno ne asem no ade sam no ka say yesu anko na de fiase ya jeli no say afi afi ti onko okoba bi ma TikTok no ko no ma eno ma bebre o zontoli no nye ya no ma party mi ya no ma bone wutimi di nya wo ho wetimi sanso nya e ma oka to ye na no ko ni ka to obabi mo be na no ka say ye eti ma me no oba daily guide say ya Facebook Nshira FM ani YouTube say ya to obehu ma me na ye ka we twa na nim nyina dia ba eduwe no say obi a mo chenkwan ko di na chi anka bia uti free miracles what free Camila na me bu say mo wo ha no adwen wo ho ya kodwo ba say adwa kodwo ba wo nwere wo ho unya data 2 series a wo ne woga wo fight mama nyani wanya vija say 43 kura anya se ni feature me pa aka na sam kana sam yo ko ba bi ma ono de besia de munya no munya de ko to na ai eti anu so wa ma de bo e wo ha no mo na kodwo okay ayem wono yetemuafo e wo omese dibia kuba tan atantri ni William Atukuba so kai no atin dinda 2012 election petition no dissenting nyasam ketwa adinyira Atukuba papa dissenting what did that so kai won omudi be gentle ha papa na papa ni wo kire say
ɛwɔ m sɛ si ɔkɔ na ho megiem ɔdwodwo no ho na ɔtrasia na ɔhwɛ amanyɔsɛm sɛ deɛ si bi kɔ na mmarahyɛ badwafoɔ no obi anu ɔno ma wɔ interest o ɔman ni mu wo interest ɔman ba pa ɔmu ni bi dabi party ko ɔmo mo te parliament ɔsɛ mmarahyɛ badwafoɔ no ɔmo dwuro m party ho na sɛ nyɛ nnɛ na adeɛ yɛfɛ no wahu akyɛ dadaada de na ɔmo kɔbɔ yɛfɛ sɛ bros no ma baako yɛ pɛsɛ no akyɛ ɛnyɛ kutu bɔnkɔ no mbo ɔdan bi bɛka tɔ sɛ baako fa yi na so na ɔmia baako ntɔre ɔteɛ no bia kwasi akɔ dadaada ɛne wasɛm ɛso so ɛwɔ ha no mo na wɔkyɛ sɛ awerɛhoɔ akwanhyia asie odumase deɛ no na odumase ne kɔ no odumase deɛ no mepakyɛ momiɛntie wei odumase deɛ no abɔfra bi a ne maame afiri mu wɔ odumase nkwanhyia no mu yɛntie asɛm a ɔka yɛntie tie mesrɛ sɛ nka yɛhwehwɛ ma abɔfra yɛpɛ no accident bi si mepakyɛ bra Facebook bɛhwɛ abɔfra ketewa bɛhwɛ no ebia na wonim no bra Facebook ka ho monka mo ho mmra na akɔrɛ ne maame ne maame no afiri mu ɔmo de na brɛ yɛ wɔ Stewards Hospital yɛwɔ between Dwaso and Konongo. Nti abofre won su saa so opede maame ye hu abusuafo onka chi onka brofo ayuge ka sanko a na oka oya yugeni nti ye hu ba bia ebehu na abusuafo nti ka ye sese wa won sabeka video yi bia no nanka wa hye nanka akoduru na abusuafo ho na omohu ba bia wobo yama na aduane edi yama no bia bet osu ase opene abusuafo nti yesrema asenka obia osabeka bi no video yi bi nanka wa share nanka yehu baabi a nebusuafo wo ye wo yakwe asante achim south ye wa asante region Konongo eni Dwaso mfinfini Stewards Hospital nti ye wa ha no nti wada Roma ye moa nanka yehu abofrey ebusuafo wane ne maame na ne maame naka baabi nti yesre Ghana fo nyina se ye moa na yehu nebusuafo Arahosem abofra wajina bra Facebook na behwe wode behwe akoda yi innocent osu frɛ ne maame anapa me hwe na me nisu atete me atete nisu sɛ ɛhen na wɔkɔfa maame no ɔse ne maame ofa asam no kra chese ama aboto amemi on kafra amemi I don't know kafra sisi a nim said the education yenye ni bie ma kafra ye na driver for no sankafo no beti ase o SMP ja ukọ no gbọkwa obeduru gidigidi be wi akire no kwantia bia na etaye mu nsuo SMP ye be sere won ye nim se nkran ne asantimo ntem kwantempo yi ye nim se enye si wa hu nanso anti no anya saa no enu kra na wase wo susu ya hwe yi si wa hu medase pa ya bese mo me kwajuko yo mafa the punch the obokrata no na enim ha de ensem na doso kakra pa na wa enim ha da esoro ho no mahu se wode mankranso DC na ato anim hei ne nyina ne se omo chese ekrobi afa no yo so omo afahye bi omudi a eye bayere afahye na papa yi wakwa ho na wode eniema akomo papa pa san hwe omo se wo hwe afi afahye na wota omo chipa se akra any school bag ene obebo omo na afahye na jan na so ebane enu kra boda nche so a wasan hwe omo ede afa empuntuo ho kratai wabɔ ho amane yire nchen da katafeto so emie no na enim ha na mahu se owura Julius Debra da enim ha na asɛm a wɔka nyina ene se wo me so hwe yakwansra ɛho ensɛm pa sese so hwe sidi mpanifo ɛde niam agugu akwam kama ayefefefe sɛ awianche nam na yɛkɔ anim ɔman sɛ yɛka yɛn economy ade baako a ebetimi aboa pa menye sika yɛn akwansra ho nsɛm no ebetimi aboa kratai wabɔ ho amane enso ɛda anim ha na national security ne fɛn wa santimantam ha na nei wɔn nso ɛkasa wɔ anim na kratai wɔtwamfo ni bi de ato ya na asase da ha die ba hu se ye tutu enum nyina ye sese bi abrewa bi enum no aka tupe tutu ni nyina ye yi ni nyina huroro na nso bi da ha nso ani aye se tin de ohia ne pa no tifa kobom na eye hen na wo dwabe mansi ni mu o ene nkroto bi te se pemenase akronwe achiase na Kroba akoto efense se wubiri ya wubiri nso hye ho na so kwahwe agaram se o ma di wo nya asam ketwa o ye na eno na pani abedi acha so ba santimante ono na security alaji nje che se
wɔn nante kɔ hu sɛ deɛ nsase na asɛsi afa no wɔsɛ dabe bosome baako edi anim wo a wonnim na wonnim wobɛfa fidie si wɔ sɛ wokɔtu fom agudie mmara no no de ɔmo de so ato so bosome yayire nkyɛn yayire mu sɛ abrewa poma no kata abɔ hama ne katafa to so nan yɛtimi yɛ ne saa ho yɛ de bana to so because I think say the first time I met you ayi mi krom nwino so atwoma kwan mu mase nim sɛ wɔn so ɔmo de na ɔtwe mienu to so enti yɛtimi declare sɛ ahanom no maya no mining yɛtimi yɛ ne saa adeɛ ne sɛ kofi then adeɛ ne sɛ the emergency saa we are here for national emergency yes kofi adeɛ ne sɛ ɔmo kyerɛ sɛ sika na ɛhyɛ fam no deɛ tio mame nkyerɛ wadeɛ asɛm no wɔmo sɛ ɛnyɛ sɛ ɛfom agudie no yɛntuo na mmom utu a kata so enti no sɛ ɔma ka kyerɛ wɔn a adi gara no nyinaa sɛ asase no a mo amadi asɛ no bosome no yɛsisi mo monhwɛ na mo antu monkata asase no so ɛno ne asɛm no nyinaa kata so yamasa kutu sɛ o kata so wie di asɛm deɛ kata so udi akata so that is the issue media meeting saa ma ne yeye ɛwɔ mmara ni mu ɛwɔ sɛ saa na wɔsɛ nkɛyɛ sɛ wɔ mmara ni mu dia akwadwo me concern sɛ amanfo bebree kɔle sɛ enke yɛn declare state of emergency on galamsey meboa yɛ declare saa there bio wɔ mo yeye yɛ declare saa state na enipa no kata na sɛ bia yɛ declare de ato wɔ kwadwo sɛ won tem nka I'm not against the wo ka no me ntia o sɛ wo fɛ sɛ yɛtumi yɛ adeni yɛn next senti na sandemata fo ahyɛ aseɛ no well yɛ kata so na ɛyi justice atukuba nso da anim ha na obusa asɛm bi wɔsi watena si din na wɔn tia sɛ deɛ ntia maame Senator Lawrence ebesi nɛ onye minister obusa masi adentra ise owura mahama nkwa adentra obusa o masi ana mbeba is opi watena si opi anim ho odi bisa obusa watena si o se odi anu yie ana odi anu yie wasu hwɛ sa mpia wo bɔ no ho mɔde wo yɛ adwuma na nsa yɛ nsuo yiri yɛ hwɛ no gyina mu na wo hwɛ ne bibia adu pe kuro no mtwi na ma mi nye minister no wati kuro mi enye no mpo amanfo esusu se party no ko five by ne papa enti party yɛn hyɛ na nimonyam ti anya hwe kra no at least sao se wo mo hyɛ na nimonyam kra ne papa kra enti atukuba na odi bisa bawudi anu yie aha enti we de bisa mo mahama atukuba na abusa ti we de mampani be ya no maye ba health ne ade for the special yes I think say manfo bi susu say or deputy kura na say main Kenya bad no tip bad one na so the defense what's the defense defense we need the amount for some person they go defense papa no moja wo mu na sa na de moja ba ka ho nya bad o kofi aka ho nya bad anka bi tipe ba pa o we ma hwe nkofo o mututu ngura gu abonti nya wa bitwa ma moja de bu mu ma me fa the chronicle me so sem da obokata no ento aso fama way na enfifiri hono mo no ekatafa to so me ensa ensam yi ni chechire mu ho wode eye oru akọjọ opon kroma na se be dwane de ma ofo ase ide bia bato mpesua so ni fonyini eda ha no mo ane wo kire se se obi asori o se o sidi na gina abaya yade wo ba ye sidi na ka te praga wetima mo na gina o ye mo abaya ba so no se hwe mo chicha ba so bode na mo nka yo mo nka se afiri ba bi ni abeduru ya Dr. Baomia inim dia odi gu apro so asa ni woja hokọ no eno na yarum fo tafetafere hu omo tafetafere hu na mo chicha abasubade na ni matwa papa na ja sa de what are you saying etino ya mo papa na basu bi why was you Dr. Baomia ya mo na basu bi na ono so bo mode na nesidi no wati anya na ntu a wogina so eno wasem e wa hanom na eno so achi no na we de o say editorial wo mo na ebusa o se Owura John Dramani Mahama eba no eye freedom pa se wakasa wie wakere wa adwene na wafa hu adie no and Owura John Dramani Mahama u bisa hu se obetima nya ne saa na mekasa we he saa o kasa we timfa hu dio na mekasa mi kofi na mekasa mi kofi o hedi ya o hedi ya chige ya onu de nsa bi kasa hunu no kan enti untimi kasa wo freedom of speech ntino me kira wade untimi kasa me kira wade freedom of speech no ho but no so nchese kanse hunu ayo yes
yes, that is the issue. Okay. What is simple? Kwabra. Ma memfa awoda sonko ma me nua baba ko. Okay. Jeffrey say obetumi yama me all comfort not chia yaresabia. Okay. ONG. Okay. Ups and gaining. Okay. Triage ho. Okay. Na eduma obonya asem keto na no pay. The birthday, me man happy birthday. Oyeni papa. That's right. Because will be a good. Ellen White Safo. Good. Mrs. Happy birthday to you. Okropon shower wodano so wonya okese pa ma nkwatenti ahode wo na bibia nko yema. Jaden Nanaba Anthony Zong. One also Eco Mothers Love International School of Boise, 3 years old today. Papa Charles Zong, AGA Health Foundation of Boise, also my happy birthday. And lastly, Ajuadom Pukia, and so then the birthday, Danwell Insurance, marketing officer, no, okay, also the birthday, into happy birthday to you. I mean, Shanopa. Good. Yeah, as Antia Chimno for some minutes, I say, this your mumla should be anyway. Mebacho high in 104.5 question we said on what kind of unya ho answer wa ha 104.5 in Shira and our sugusa wutie ne braso say ye de eje tuato bro MC Yedru hadada mama Jerry na Santi o hadada ye bedin come as we told you entino said ye catch ye no ejuso ne impotemo munyi masum ye pa ye bedin come e braso eje tuato say ye de breo. Oko street no so no bonin wo kwa kodi wo so okoye kwase asem na akofa asem kase aba nti so te ase na se yama na mere kakra kra se wo ye de wo ye na adwuma na se mi esim no bo bo no ho no be free ase anu ha de wo free anti we yes me ba cho uko insure FM ye page ho a wo be hu video yi wo be tuma hwe extensively na watin komo no ase ye san se ye kasa putupu ye tu wo mo akwa abrante na asem wo kan na wo se ye nya ya dwene ho boys ni ko street ni so we street ni so do we know what's going to happen yenim ye ko see street ni so abrante na asem wo kan no because we haven't provided alternatives for them yentie wo masem yema wo nka bi say bia say de nti na mote ha na de ne betima ya boa mo o man na se die no but sa ne menyina nko so yesi wo nko abrante na asem wo kan say wo ko street ni so do we know what is going to happen over there when you asem sebe wo ko insure FM ye page ni so obe kwa ko hu obeti obe he video no nyina no watie nsem ni nyina no extensively because of Emprati Kofi ewa ha sei akokwa ewa ha sei na yeni nkomo na moma ne ehu hia ye papa say oman no ebe put systems in place say obi a ho kire no a sad brei nka be bia obeda ensu obenum aduane obedi nka enye problem emfa ma no but look at the conditions a omum do they have it minum ye no kra ye se dada pem no do we have such conditions Asemsebe Kofi bra na yemfa adwen bra na yemfa adwen reason with me together na yendwendwen on my Ghana ho enra minimum team echo asafo interchange na se baby a demolition exercise ne call so a 04.5 e dey tiato ye dey brewo ye dwendwen on my Ghana ho na nyese ye ho ne teye na emum ye ma ho hia ye tie nkomo yie owura bi ene to odwan ana otu nwan oba ne bema edema ne wofa ase se otu kwan akwa aba wofa ase no hwe nwan no se de be ya obedore wobewo no adore ne nkaja watimi aton bi ede ahwe no ho na sakoye business ama no wofa no da ne ho okoya na wofa ase yi ekum nwan mienu no ewiye okum wo mo wiye na wofa no ba ya obisa se ne ba ne sen asem abrante ne kache ne wofa ne se wofa yi mikun wo mo wiye se ne be ya menya hoden na media hwe me ho media dwendwen me dache because uma me nwan no wa ma me sika nka ho wa ma me sika me fanto aduane sika me fanto aduane eni na me fanto bi mamwa no we ya semsebe o na tie o man pani John Dramani Mahama Ederson da yese obeboa ma Ghana temamufo ye ho ahenha ye ntino ode nkokon ketenkete ade a friend nkokon ketenkete eba oto nkokon ma e de Ghana fo na ya yen wo mo ebi tu kosua na ebi ewo na ye pai na ye bebre na edoso na se wonya poultry farm o fie enti bro nya dura ana edu occasion bi a ubetimi aton nkokon bi nkosua no so betimi hye bi ne waton waso wudi bi na woton bi wo mo twa sika aban ni twa 240 million Ghana cedis ene di shemu ewi echi no Ministry of Agric ese wo ma spend 344.9 million ena e wo sa project ni mu
na tiai enkokɔ yi ɛbɛto ama wapai na wɔn ayɛ nkokɔ ma enyinyini abɛyɛ bebree ama yɛtumi ato bi anya sika wie bible wei kae me ɛyɛ parable ɛwɔ bible the parable of the talent enipa miɛnsa ɛma wɔ talent no obi de ne deɛ kɔhyɛ ɛbo ase obi sisi ɔde kɔyɛ adwuma enya ɛyɛ mɔho miɛnsa obi sɛ onya ho mɔho mmienu obi sɛ osuro ne master nti ɔde kɔhyɛ ɛbo ase yɛn deɛ ebinom sɛ wɔn deɛ wɔn bɛwie nkokɔ no nti wɔn wie nkokɔ no enti akɔyɛ te sɛ aban no ɛka policy sɛ ɛyɛ nkokɔ nketenkete sɛ de ɛbɛyɛ mpawa nipa ma wɔn ho aheha wɔn no ebinom ntease a wɔnya ayɛ ne sɛ ɛyɛ enum wanum nkwan mu hwam ɛna wɔn de wɔte aseɛ kasa wɔte aseɛ ne sɛ wɔbɛnya lunch na wadie nti wɔbɛkum nkokɔ no ɛde ayɛ mpusu ana wɔde abɔnkwan na wadi na wɔn ho atɔ wɔn na wɔhwɛ minister of agric ne nsɛm a ɔkaeɛ yɛwura Eric Opoku ne nsɛm a ɔkɔtena parliament ɛkaeɛ na kyɛ sɛ asefem wohunu sɛ minister no wotie n'asɛm no a na kyɛ sɛ adeɛ a akɔ so no ɛɛya sɛ wo obi se minister yi nkokɔ a wode maa yɛn sɛ yɛnyɛn na yɛntɔn fa hwɛ yɛn ho no ɛne yɛawie no o wɔn asan so video asan so de asɛnde minister what impudence enti woanya biribi ama wase a enti yɛbɔ no korɔ no aban na ma nkokɔ sɛ kɔkɔ yɛn na fa hwɛ wo ho wo de wo sɛ wawi mpo a wo de nka yɛ kom na fa hwɛ wo ho wawi asan atwa mfoni e de akyerɛ minister yɛntie yɛwura Eric Opoku di kan no ɔmampanin John Dramani Mahama ne dae so no yɛbɛtie na afei yɛtie ɛyɛ Eric Opoku so nsɛm a ɔkaeɛ enti yɛntie afanu no nyinaa nsɛm a ɔmo ɛkaeɛ. We actually have a project called Nkukon Kitinkiti. The Nkukon Kitinkiti project will cover 55,000 households producing eggs and fresh poultry for the market, and it will help reduce our $300 million we spend on importing chicken annually. A few moments later, some also decided to kill and eat all. In fact, they were even sending me videos that, Honorable, we are eating everything. But this is not meant for that immediate consumption. We just wanted people to rear them, sell, and reinvest so that it becomes. Honorable Minister, that's the trendy story, that they are eating the birds. His Excellency say, and benefited 55,000 households. Na yentimi enton kokoni bi nkosua no so yenton bi na mpo utompo o de dibi se yo ehwema de no on bepa ne nsakwa but you get the impudence unya kokodro unsuro mfere na watwa video se enkokoro na mehwie no enti be bia ye dro ne o mampani ne hu se oso daye se yebenya sika aguyembotom ya sesere be koye ebinum so se omo pe protein omo pe wo mu nipadua we dia no se de be ye be hyehyɛ enti asɛm ni na ubisa wo ho se Edin kan why money is selected almost say omunya sa project no enkokon kitenkete no aban ne due diligence ehwehwe mu ehu nkofo a esefata say e wo se ye de enkokon no ma wo mu ana because enkokon answer de ma no na wo nkokobuo na ya ma wo training were they giving training ye training wo mu wo nkokon ye ne ho ana training ban ene ye de ma wo mu ntetia ban ne de ma wo mu ana say ye can say constituency bia mfa nipa mranti na constituency bia twebook chairman twebook organizer twebook na watro tentente akosu asumasi ya wasumasi yesemo meje na aye ase aye afahye keke eye saa ne course na enti sika twetwe de 344.9 million say ahye sika na he empo ye de nkokɔ no ma ye ma omo feed kan ho ana enuane nkokɔ no bedi no ye de kan wo ho ana say ye bisa ye ho say extension officers adwuma de be na mo bedi after say ye de nkokɔ na ma wo no e de adwuma na mo be because where your money sika na ye de hyem so e wo say ehwe say de be sustainable sa ne men nyina kɔ so ana se nkokɔ no mpo yare a wo mo ye poultry farm o mo ka kire wo ho say yes se nkokɔ yare pa no se tisi wo mu a nkokɔ mu a ahwe ya wo be no hu say wo nya nkokɔ. Were they given this opportunity? Say enkokɔ no yade a momfa ha munya wo mu sei
and I said no one say a time kokono near the ma because we have to fulfill a promise. I will say ma bosha ye share no eba munti and kokono mo nyenko saa na koya ya na enti ye launch project ni wie ye mampani launch ya budget so ye no eno achi no eden biem den see ye den what next? Politics as usual na NPP raring for food and export, raring for food and export. Yama umwa na wanye omo na no so sa just say what happened to them? And also so ekosi saying it is policy aban bia de ba yen think it through enkwa kire ye misa questions ewo ho. And so there was a missing link between the policy makers and the beneficiaries. Household na womo enipa ebejenko konkitinketo no. There was a missing link because sa ne mama kanyina ankoso ehe na ode nkoko ni kogu. Ye baba be hwe na ye de ama wawie no senkoko ni yade a enuro na de bema omo enuane a ode bema omo ni sika ode beto nuane nie ana feed no eduru busumi bia akọ ha se kwajipi. Ya anya ni nyina ene ye jai ni sa de ama omo. Enti ubisa ho se ebesi nne enka nkoko nkitenkete no senka wo mte ase a enka wo du sen yema nkoko ne sen yema 100 mpa enti nkene nkoko ne ntoye ensan so empire 100 meka ho anti ka wasetena mu nkoyie man meka asem bi kire wo se politician se or the policy bi ba or the ba amo hunu se waye bibi e de ama wo waye bibi ama wo na wanhwe ne yie enti wo se yenso ye ni da ho enka wo se nka wo de ma ye no ye hwe ne yie because say usu a obeka che so wa ma nkoko nkitinkiti se nka fa bon ho bra nanso wanhwe ne yie. That is the politician for you. Wa ka che so raring for food and export or the more man say ye omo na tobi na fa bi enso so wanye enti no wontimi mo o man so bobiem politician no sa no tia. And into when the politician comes out with a policy say or the beboa aya adwene hu mienu mu ani na ho ye pa. Samson na policy makers no send ye beya that mu ni hu for eme erikopoku we na de be president adi erikopoku minister we ngoko impo wantimi ahwe ma na anya successful what's at the parliament esa kasa asem we say wo mfare kra sikatwetwe dia we wo say enti ade what thinking went into it very cry was sarcasm with parliament wa mawe and almost a new video and in that because at the beginning of the policy mo catch say mo be monitor na obi bia obi mesapo practice ade no mo be twena so obi a wan fa nya dwuma ye wan hwe so ye mo be twena so ene ekwakoye hwetewete sam because oman ni sika enti ewia ya boss ya boka say ya say sika say na no ano no na kire din. This is what is going on in our country. And until I was saying, maybe no Timamufo, Yamaya need daho. When the government comes out with set policies, or the policies be say, ba, yes, I can't omode ye. And it's a Uyi Nkokoma, I say, Uyu Unkosia, Udu Unkosia, now we Unkokoma. Until ne, say my Unkoko 100, and why we need na. Ubisa who say, Enti Ekosi saying. And a year dema, or Tina, wait to acquire buying hobium, or the Bibia for one, and one more, or their fawano. Think out here so year. Kebian can ne o nkoko be 200 policy makers enso so ma woni na ho because we so blame timamufo no bebre a enye ye because to the ordinary person akoko a wode ma no se onkoyen no oni hu aka de ekom so de no enti wi na obewie obewie no wanya energy na ode adwen the future ho se na brantie no ne ofama na odwan na owi nwan no ka che no ofa se me wi nwan no se de be menya hoden na me de adwene daache ho asem sebe ya kwa anim no yenhwe ye man ni yie na ehu se nyese de bia ye tu sikagu ni ye tu sikagu wote ho na ye woda o kire esiwusi wa wo sika na ye ne saa enti sa ya woda sa de na koso a na wo se me ye nka esiwusi o ye nyina esi ye sika na ye let's think through policies. Asida enko enfama Jimmy Agla, the only godfather in radio, also a godfather of radio moi. Bodin Pejansani here. As the Dakasi Enko Enfamano, I acknowledge him for this production. Medasipi Coffee Dawson will have say Akokwa.
Kofi na design bim. That's right. That's right. Mama so na aba no. Jerry, Asante na mudi nkomo. Ejuso. This is the second time. The main woman. Ejuso chese. Nyasem ketu. Eneso owonsem kan. I see. But Kwabena, Kofi. Me can say that Nkukon Kitinkiti initiative no. A good one. Nanke beboa because we had the idea. I mean the goal na etechi was that. Good. Wono mo behwe na enkokwa fosua ye kra de ba wo man mu bebrebe na ebo manka. In fact say wo hwe millions of dollars a ye de kokra na ye de ba kuro mu ha no na ye fin says ye ne ha. Na Ghana fo no an ye na manfo to ne kuro mu ha. That's right. Ebema sika no kra no aka ha. Enye te say man hodo so nya so mfa so ne ade. Ye nya bie di no. Say create employment. Nesi cancel eba. So me, it was a good one. Say one be introduces ad and the abuanti. Buy no is a man for budget. So a big cry or margin said you muko pengu kubuai. Abo Ghana for a man welcome. Yes. But to my surprise and listening to and now no honorable Eric Opokuno. Not Meraho. Meraho because how can you say Yamau your child budget at war? Initiative we would be support. Now be catch them say enkrofo ade koma wo no. You couldn't do the necessary follow up. Yes. It would do you no marry. That's how the video send. Hey, but one thing I want to tell the NDC appointees in NSA. Now yechi obi say o yesusu se wadi sika na say bibi wa bo man ka financial loss wa na eniji aba because yesi ora no ye adwuma. But they must be mindful say the NDC appointees no eso mo de show mutri say one day they could be oral plus and oral yes oral plus na sa oral plus na ebeba no said the Ghana for eta oral chi say no sa ombeta oral plus na chi sa ban sesa say be yes ka bi o man na hwere no ye beje ne back. Okay. So they should put this at the back of their minds. Now the omu ye bia na omu say Ghana for sika ye de ye bibia ye ni be ko ho. State resources are state resources. That's right. It is for Ghanaians. Untumi fa won sang ye say me de ye de me pe bia e kaba o man na mra na ubedi. One, enkokon ketinketi no. What was the plan of implementation? NC ebenya nkrofo a ebenya nkokɔ no. You be trading omo, right? That's right. Na ya hwe ba bi omo de begu no so say ehoye. Even veterinary officers say wo I mean districts near the they were supposed to be involved. That's right. In the operation so mbe hwe say nkokɔ no betumi survival. Good. Na no ma betumi akoye. So what happened along the line? Okay. These are questions as you bisa. And here for na de share wo nsa. Okay. At the regional level, national level, regional level, district level. Here for na share wo nsa. Okay. We are aware say yewo enkrofo a ye delegate you so omu na nhwe se nkokɔ extension officers. That is it. So accountability no it is saying on their side. Good. Yentimi nka so o mari keke. Dabi. On say e de ade bi ba o. E be kakra no ye be ka say bi o mo nwi o. O kai say on be kan confirm akire na nya confirm. No guys am confirm to pay e be to just nya confirm. We manfo so de be ye. Yare. Aha. So hu na no so be ba. Enti Sabre enkrofo na da no national region and a district no Eric Opokun family ye o mema ye list. Okay. Baby a wo call ya enkrofo no so o marry because I'm aware say bi mi o mo de. That's right. E bi gu so yen. Good. Beneficial say true be. Yes. E do mo marry no. District bi o mo nya 10,000, e bi nya 50,000, bi nya 20,000. So ye misa say here for no de ma wo mo. Dodo say no marry free mu. E ka say e na do marry no ya bo. Then we can work on that. Now, my disappointed kakra because okay, planting for food and jobs. Oh yes, Kofi. So okay, and a rearing for food and export. Yes, already at the Abana Ghana food because a comedy. Na ya so musa be wiase na de ahwe. Adan na state no. Yentimi nkase sa no me ye de ba ye be nya state farms. Tio state farms. Say bianca region bia ye benya tens or hundreds of acres bi. Yes, say and they are buying the say the national service for woman started so we be a farm place or so say. Nanka yes, region bia yenya bi. Then nkokon kitinkiti yanki eken. Enki aye ne large scale.
Send you 10,000 or say 20,000, 100,000 beds. That's right. Yet develop a place, acres of land. That's right. Ya fa you fear gum and no create employment. And Kokono ya benya ya so beba mfaso no. Ya export to be enya sika di bitu omo ka. That's right. Ombetumi awi bi nso. You want proper monitoring. Na brabeji ko ofie. Fa kogu nkuko buom. Dabi. Na essential officers no ko omo ye sen ya nipa do a ye cha omo betumi akọ omo nyina ho. And definitely Ebiberry, and I'm not surprised say Biari because when I heard these things going on, that's right. Because I said I don't know hard dream. Idea no ye, but the implementation wrong. Yeah. We must, if we are thinking, see, say planting for food and jobs by a fairly nkokon kitten so is a sheki as an eto so can center boat wet one. A ye be a minim said ye ko idea. A very film say team. Oh. Omasha see read the nkokon kitten very film. I wouldn't be surprised such na ye beka say nkokon kitten na koye no. Ya boka say anya anye. I'm not surprised. Ye state farms region bia ni employ youth no. When to me, Yakwana, a bit to me, yes, simple. You know, I walk out to them, however, offers a solution to it. Yeah, assassin the Dow Yantam, Waba Shanti region, Crown, or Wako, take a course for, and what can say this is the project you want to do. That's right. They won't support you. Get a land, a state farm, Kakraka. Eastern region, Wakojibi, Northern region, other place, no one kakraka. You for what region? Never be employable. Who export to Swa? Who be yes, carefree? Yet be a church or moka, or mine cry and shut down moka kesika. Now we man for Abajas or Makori. There must be investigation into this. That's right. Or more investigators are the way. That's right. Or more no, yenya listen. DNT or more no. Now, what Kwabna Misa question? What is all Moka say? So we are now cooking for Mubra buying one. Debbie. Omo kan say wo ye na nkokɔ ni nyina ton ne first kan bra ban dabi enti afi de no pese omo kan honorable Eric Okuku okay de contract na omo ne wo mo amode nkokɔ no ma wo mo ne kɔɛ because one man na hu de ɛsɛ wo ye wo nkokɔ na chi de a akokɔ so wo nyina yere kwamna yenre yetimi we enti we news abe kan kyerɛ people must be held accountable yemma wo mo a yenim se policy ne ni se wo mo we na wo ma we a wo a educate wo mo yi a wo ma we nkokɔ no ese wo mra ne wudi yetu wo mam na de bia ya wo kan ya be yesre hehe ni asre keke ne yekɔ sai sika we wuni be betumi aye Kofi e mama beba but answer na mama beba Kofi enye yi kakra na enti ye beko na ya konto aso ho enti ye go Kofi ye go na afei ye hwede ye be se ye na Uniat Protocol Institute me ba chopi ma kan cho se sa de we fa ho him pa sanse bebunu bia hiansa no djuma Uniat se The Nkukon Kitinkiti project will cover 55,000 households, producing eggs and fresh poultry for the market. And it will help reduce our $300 million we spend on importing chicken annually. A few moments later. Some also decided to kill and eat all. In fact, they were even sending me videos that, Honorable, we are eating everything. But this is not meant for that immediate consumption. We just wanted people to rear them, sell, and reinvest so that it becomes Honorable Minister, businesses. that's the trendy story, that they are eating the birds. We actually have a project called Nkukon Kitinkiti. The Nkukon Kitinkiti project. Maybe I bet na be UT, maybe I be D, maybe I be just say come for 0244 412 016 and 0244 591 900. Na also fa ho ko bo mo Electroland World Cup promo no me pa cho finals ne baso. Me pa cho ko pep brands pa TV over here no brands on TCL Nasco and I said it me e chepa no e ho na benya bie yo 50-inch e wo ho akese pa bola wo here na say wu players ndi so mugina wo dem kama Electroland Ghana bowra maso e bia na wo to sa ni me achedi bebre wo ho so a won sabetimi aka umpe na apeden from 0503 159739 right blueprint die ne hu nsem no and then obehwe anu de abehye wo hwe akoda ni ti hwe ne hwe ne nan anya wo de anso still yes wo de am so blueprint be di wasem ama wo 99.9% accuracy no de ma wo asafo sene dan no ahokuma asimpotamu ne wo 0547113957 0547113957 wo bejo so pa kai se
Electroland World Cup no yegu so unim say Sunday ne bewie finals on Sunday come and so the Argentina and you better with TV so you better with TV so now 699 Ghana cedis they ko obenya TV ni bi you was Samsung TCL Nasco ne de keka ho ni nyina chest freezers washing machine microwaves air fryers ni nyina Mr. Achede kese rafo no Electroland egusu adenden bringing the stadium home but modern nefa ho shim 0503 159 739 Vegatem yaka ho asem achira simitali me fantry wom etu malaria sekra panasia pharmacy adaroma no de aba 0593 802 668 0593 802 668 kai say absa yede loans no amount green finance loan. That's right. Solar now be ewu fee and answer electric vehicle be absa finance amount. Good. Your story matters. Good. Garden City aquatic swimming competition e basu nim zoom jare pa kwana. Debi ko fin kasa. Me dra me de nine sisi. Kofi. Me be mo asin bia. Oze ahanu ma ko no ana minua ba ka no. Anti mesro bomodena competition so obetumi nko ade a makura betumi ago inter school swimming competition. Come and swim. Amazing prizes are who do or making waves, building champions. Nina any etisemo daso. Saturday 25th July 2026 KNUST poolside 8 a.m. to 4 p.m. Na yabeji ni na bibia ko 0308 978 Great Kofi yankomra ho na aba beto so why. Right. Camila Asemi. Camila Hassan Asemi. Kwabena wo de ba ye nwie. Abaka na yeni Yura Samuel Adumako. I didn't know Samuel Adumako mensa cyber security expert wa homano so. Yenko din komo Era Camila Hassan ne sentence TikToker popular TikToker Camila Hassan ne sentence no. Yeni hun komo na Yura Samuel Adumako mensa wa homano so. Yura mensa yemwache ema wakwa ba no pay. Major Sominia, if I try my military correct, Adumako Samuel Kwame. Okay, Adumako but first, then Samuel Kwame. Okay, Adumako Samuel Kwame Mensankan. Okay, yeah, that's it. Thanks for the correction. And on your course, we Ebibi say Camila Al Hassan. Near to Atuno, is it say ye tietia ne fan who do so? Freedom of speech and ye tietia so. And now say abuse of social media. Okay, me my main church ye for near phone na anta ye bego asenu musukui. My main di kind Ghana mra Criminal Offence Act 1960 Act 29 Section 208. The TNS said it's an offence to publish or reproduce any statement, rumor, or report likely to cause fear, alarm, or public disturbance, knowing or having reasons to believe it is false. Or say ignorance that the information was false is not a valid defense unless the individual can prove they took reasonable measures to verify the accuracy prior to publication. The marriage chain now said, don't say, oh, make a statement, yeah. Oh, think as a statement now I'm making of a statement that is disturbing. Now, so, all the time I now making of now we need so be as a family and okay. And you should get Camila Akoya in some okay now, or boy and Fortman opinion said. On fun na dance di mbra no make sure that some kind na no kra na enye no kre and I think no modern on one plead guilty enti obi nka se tete ne fa ho di so on na hwe ohun se oni asem no wa dance ye no ana plead guilty enti just say no plead guilty nti na se waje atum enu nti na waje atum and sounds na yemra ne kan say before so best circulate any information, making sure say even only evidence can go through a reasonable measure, sir. Verify information. No, even when you publish it, now to me say we now we publish it. Yeah, course no be arguing. Okay. It means it's proper and someone for you and go be any because people are good animals, or they inflate the brain are building reputation. And then a nipa back for you enjoy exercise with freedom of speech. Okay. Now they're saying nipa no reputation are building for years. Okay. We have freedom of speech, but our freedom after speech is not guaranteed. Yenti obi bisa say sa asemi ama me kan ye nti London ejeli
papa bi kan bi sa asem ni bi e social media na wo he Camilla de se post for na kofa no enti papa ne de na odi kan ye no eno no na enye mfomso sa na okay papa ne de o kan na ye mfomso na ye hwe dipa na o kan ye den e fa ne ho no se me ti so bi aka asema fa o mampani ho a mi nya se member mampani kwa ye den ama ya kofa dipa me a na etima mu ni na metimi aka se asemi a wa kan de wo president wo fi nya aka se metimi aka charges against you okay ama mani no aye den it is a nipa na ye that crime has no expiry the nipa na ye na se ene de Camilla ye ne eye pe na so odi boni a e mani so ni ndi ye mfa wo ne party kwa nipa na ye den edo ye ye hwehwe ne se sanity e be ba to send good say ya kasa asemi empempi say social media na manfo ase omo abuse no but this time the government added a nice form na o2 sana mono so people are saying that which hand ni ade so ye de mrado to ho a ye be kan say this time e be on minor ye na dwen say obe sanitize system no sa na ye mfa no sana make uni enya ba we kan na de mrana ba e na ye kan wa semi previous NPP administration and the Electronic Communication Act for say cyber security bill for parliament. Okay. Yeah, and also cassette here the original intention video so egu obi mu fi abla wunni na so. Yeah, parliament e dey almost say dey e sha dey pass dey ma dey be mbra. It is and obi can aban na we chance here me ne nya because no na in na dey ato say Engavin Kuno, and then now the year. Put the Amrana, any kind of party and some anybody. Obi obo question man piano. I was a man near the enti era eden na wo ka che mebu no ye say ye wo social media ye gu hopa ye gu ho brutal nyasem ketwa ya je say obi a ye de opɛ just for no kofio ni ade eden na wo ka che say wo publish bibi saa emra no be ni ubedi na beyond emra no kra ni wudie no in the near future no say bia da chibi e bia why agent say wutu kwan bi na say wo ye bi upese wo position bia saa de no e betimi ayi su de tiawo ana yes unim say enche bia na US embassy di betu bia say and there's a whole ba ho about the give star it is sure say with social media handle on your private account then the public no muntimi access now and yes even a private muntimi who the account they are just giving you the opportunity to tell them what you've been doing. Now it tells us that our digital footprint matters in our journey of life. Okay. Camilla Nigeria our you say ya jeli no kan ya tuna so Ghana ha or for offenses our baby as have been done in class aso yeah be ko atia no eduma bi ni wo be person ni oba wetimi atna kan benim edidi president atome transfer to president so be adwuma because eduma bia wo mo so brand no mo so ye den ewo that you will peer back no so was say finish by no now obebo bra for kran na ebe ko atia no e mebulu some opportunity some of the social media katma mun kan sem from adwuma ho mun kan sem ebe protect and ebe project manga some image me dey me fa politics of insult any reward for our political party then try there ya check Camilla to me say MPP ni bi ba o be try o share say mun free Camilla. That's surprising. Yes, it should tell you the politics of insult has no reward in your political party. It's then na ube jina ho no be the attempt all because of release opposition party number. And mind you, Ghana I always say we practice one party state with different party colors. NPP ni NDC no me now before. It's now on kaso the MPP penny the attempt and now the NDC penny the attempt. Yeah, wo hwe. O ye den a ye betwe waso. Great era Ebrenis Yedubesi that's pa ne wafutu a wo de amaya nti era Adomako Samuel Kwame na motene kan cyber security expert ode eye afutu de amaya se banyansafo ye bunu be enkan asem te na wo ye babunu a na wo hu kwan ya befa so a wo betu wanamon kama se de be ya daache no wonkonya asem bia well ehu hia papa na medical kan che say honorable Jarina Asante Joso municipal chief executive ewa hase ya no ebe twetwen komo na obetimi aba Facebook
Facebook na wabɛhwɛ maka kyerɛ sɛ yɛwɔ yɛwɔ YouTube nso nti na wobɛtumi abɛhwɛ bibia ɛkɔ so na project a ɔyɛ ne ade nyinaa no as time goes on yɛ di nkɔmmɔ no nyinaa no na sɛ wozo wohu nea ɛyɛ ɛkɔ so ɛwɔ adwo so hɔ all the questions you need to ask wobɛtumi asɛn the questions no na afei yɛakenkan ɛde ama wo but honorable yɛma akyema wakɔ aba Eja. na de sɛ Nyame hu mo bona mo so e. Adom na ne kurakura yɛ radio adom. Nyame ase. Wo ho ayefa no pain so. Me da se. This is the second time no kasa say okay. Okay. All right. Any infant so na yenko anim. Good. I just say I just boko. Edika ma menchia empanyufo a omutie. Me ha selfie national executives panyufo mu da ya no. E pa Excellency John Dramani Mahama ye vice president. Mechia wo munyina. We are machia a regional executives are Chairman na kwesi da ya no. Na machia a minister, regional minister akura nyame. Na we are machia executives na mo constituency so. Na machia minyanom party ma mo fom. Ma ba na no so. Chia na kurura na dawo montina mo ba bete eti machia no na fa no kisi nkwa nim obu machi dom pa since se o help you make catch ni bia no o pe kan wa so ba bo ma me asovo to nso machia no we are na machia ayfo masofo na officers for no mo yadwuma nyina na echiso community nyina me nua no pipi fo nyina so machia o machia me mpese so eti nyame adom manage fans eti machia no na adeka kra me kan say ejuso e koso kama me bae o hawa e wodo so na do so nsi nyame adom yeguso a ye yen kakra se wo hia ya kwa asem kra engineers abaso a o mo ye de mai e menusu ade hu ni abane nusu ade hu se e kwan bia se ojuso municipal bia no obehwe no de bi kushi no etim de abone aye ntu ya hase aye ya se nyankopon adom ejuso fo ni age a ye nyina ye boa ya ya amana ye good. Well, you know, say na me break so e wa so na ma me sha sem free say esan say no na immediate na ye say ye be kind intentem ya e fa no after say insure kase to ye na me bebre yiyiri na o mampani ye say yensisi krum ejuso na hot say me da se ejuso me beto municipal ini be bi to bolego 2024 ye to ba bi na ohina o na ejuso Dwaben district tie nyina agi asase etobole gu no ama echiemu na kudi Dwaben te jiso ngasa ni baby etobole gu ide no na ye challenge za me ba na me face it before say your president kra me kan ye no na ye ankasa no tembia yekini ejiso ni wi a baby de beko no ena na aye issue ama ya ni insight de beko ide na kopon adom na okese etu committee a no hwese ye nyina ebe bua na enya sase ai guso aye kan wasem nka ho asem nsi for now ni baby otobole gutama obia baby a ewo town no mu na otobole no go no so no omojia na containers ne mani gu foma na manfo bu so obi de kwa mo so mo ni bimu izama nipa no onye bola na wontin so fa nko ni fie na so no hu ne se obeja atokwa ho baby na oja kwa kontama obehu se kwa ho bola deda ho na do so pa iti e ba na factory ho se be se e be hasa se e be saman to be ade boda batokwa ho be hu de ni asama ho ni afa no sa na guso ayen kankra to ma sha se e sama bi na ma se wo ba so a se the first ne bola no je in the bell 2 weeks in the abafom e na afin baby etobole gu no so yo ha wonte ya na obi am so de na sase be maye nti ya na yehu se baby a yekotobole ni gu a enkofo ohawo emre mpadodo na no e be se betu amna ne de bola na gum for now iwi na kata so kama maya na se na se wo benya baby akotu amna no na ya na attempts se delay kakra because ko hu ase na so kotu o hen ka so mpre man so ka so mpra so hodo kakra sa na wa se asumdua ba so na kotu nse say no currently no nse say no hefa na mo to bie to sama na bi hreso hreso baby na yetu bie okay ai digua no kra so hofo no kra ni amana ni tu say the bola na ebegum ba municipal de ebegum no just de ebegum no mpre ba mi was baby bola ni go na no ho no faka o de ba hreso ba yesa free ho no no faka no de begu na yetim di Spain bi egu so atwuti ama ya we bia ama no yakata so kama no so mpre
to both to me for the car block kwan so my family here is what some boy ni bi egu them that I was come eyema then ka push gum na ka kata so no o so one here is what some social media na ni nyana challenges are okay it is I versus how we be free good Jeff met me here is so Abrante no complain now the buy no e betimi e dia to na Facebook na yen hwe because according to Abrante no baby o ye video no here is so hono mo community bi emfimfin e na mo di sa adwuma no na o kire se ye makwan ma ne koso wo ho a ebetimi de how abre community no wakọ ho no makọ he personally unim baby a o kan sa me no kabi kwara mbom se minim dia no heda no yimi film sa ene se the meka no first station ye bom station no kasa nkro ka wo ho sa station na bola no gu kase bebrebe no eye be nkro be se 20 as 30 ene de wonna bola ba ho me kase baby a just community na just fie na nkasa no ye fe ba bi bom station okay station ka se ba ho no nkronkrom akoma be 30 ena omludu wo okay ena ho so na ne to ball egu okay ena de ho na sa station eti bola containers esi wo no no bi am yan setimi ye mana de egu from kra no ulo dugu container no be bro be 5 net me gu be so me yinya ba bi mfa nkukunti ne gu ho ena me se da bi sa de a me ne na no be kasa na me bi a o me bola gu ma bo me de bola gu so na be prince on pen ye hwese ade be ya be bot memfo no because association nso so ebi wo sa bom research na meka na mo faka wo ediko si antwiti wono ma ya we bi si a wo be faka wo fa ya we da ko hwese ko ye hwese fo ide wo si ye hwese be bi ni panti kase no ko ko tom na no wo ho na de bola na ye de agum ye bi na kata so twem kra hu se bola bi gu ho eni aye ne sa me bibintime nka be bi ko na ye no eti tom na no wo ho a ekọ tenten ne wi de gum ne awe de kata so na wa ye nya kasa kram koto asase a na yetu anwa wo so a amna da ho eni so be mi am koto asase a na yetu amna na yetu anwa amna da ho e ma me yese me de be control ball and mi am asase am to yasa na mbe ayikro 2020 as 2024 ansa kwa na we se kura ye den ba me de amna me de ball na gugu me kotu amna me de ball gugu ma kroma for sore ya mo de politics nto mo mpren adam si de ball begu ye fie ye krom ompren efi no de bre ye me am asase mato a wa asase mato a ye tu anwa wo ha amna da ho a me kotu amna ni bi aka ho me di e ball na ni gu na ka me ya makata so na nka ye tim de control sanitation no mo de politics to mo se delegates no mako ye mpren sa na se frustration kwa na mo de ye am se de binti sa me kata so ndachi bi nya baby de begu a mbasasa sayere e fo da ko na fo na negu baby basabasa nde ya we bi si a enim MC enim nana ena enim timamuni obi a betimanya to me control sa ho na wo to a fa kana bo na negu a ntimi control na ye de begu am nanim ne kata so ne da ko no omna osikutuku monti ase to de ka ba block no mi wan se de bi de kan begu mu ka trip be se mienu a e be ye ma na ka pushi na ya kata so no no block ne so me do ba no so ba usuro na mo di kan ni won edin komo kire won ne mo beye wo ho ansa na mo de ko ho bia nka pacho ne kwanim na na hima no etu amna na odi kro ni bola no egu odada o manyina ate ase o mo de bola ni gu odada okay so ate ase eti obi na etwa no obi hu se yetu amna na hima de bola eni kro ma nyina ate ase o mo de bola egu ho okay ena o mo ti amna asam so sa de a me fa ebi nko kan wona se dan na tiase no tuam na so mo di gu ode a o man kasa kruma na tiase o mo di bola ni gu ode a ena mfa bi ko kan na men kata so na free work no isa se na na ni sika betuam na no me as municipal chief na sam do ni ntuam na ne mum na 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 form di ngu ho na municipal fa ne di ngu ho ni akata so kama ka wen ka ye bone kanya bone o mutimi ko na na so ko fina tem ko twise enye easy ehunu bi paint na e bia o mo yesa we landfill site here wo ha ya aye mai say ekrum ho nyina wo mu enya ho ba eno nche say nyina yengu so ati ase okay ene opportunity ne hwere so for ne won kasa se but aye techre ya anti ye no makasa ma ye ko gina kura no makasa more than be 2 hours kura sana omo pram na ne keje eri kan bi gogu na nje omo se omo mamo chese me se ye no mo kama mo tiase e ma mo tiase edi ade na gu afi ba ku bi sore ya
ono ba ya the car be see ababroke so me mfa nko e dey say ya no man come man ti ase no man come man ti ase and I have be o mo kan so nipa nti won mu e fie so e ba kope e men baby a ye ka ho asem then so nam say o mo no free say ye mfa politics na border ni nku an na ye nga say ndisi ba e free na me ni nti no mo agenda mo person mo ye no be no so ye makwa masa no agenda no ebi no mu nyina ebi person mo de border some ni politics I see enu nti no udi achire sa politics ya ba eni man pipi ni man dis obi abetimanya that's right o se wona ye wo se ye hwe ni so buntu wada roma eno ko ho no a bora na otwa bacho na kata so kama biblia sa anya good eni wo good necessary ebi eni hobi good it must so o mada roma good me yade a ebe ha because me your batan me yade ebe se no ma na mumu no se o mka se yem prempren de basa na etwe no mako akiri okay eno so yenya ya say be se eno mako chukwu akiri because we people to my community no that's right to say municipal na we say be deliver good work ebusen ne mama Jerry na Sante honorable na edin komo just municipal assembly chief executive and edin committee video na ye in Facebook no mama just say eni hobium o e de gu amene ma kata so am say here so for say o ma come at all yem no na e project ongoing project nti say o ma nti we no Canadian na ye chire no nti say no apart from Miami no say minimum say bia say in Krakrasu landfill site near there some more communities echo pe baby etu amna ya na mu face challenges no then na mo pese then na mo ye wo ho you see na mu kasa say wo mo ton ma ekuro so mo yende you are ready you say ya kasa na number boy no mama ya sase ne bi okay na just say ya amaye nya ya ti ase ne ya ye okay ene ne kwanyakopon adom bola no skaba mu you be able to be control ya it is capable be creating problems wo vision bisa sa oba bi bisa men na mrofo nya aka se wi a e ba se nya bi nko a e na for mutima ba ya the plant ni bibia ba for recycling ba ya no be bibia ya se kro nu kra na aden be koso no wa ha electricity kra mu ntwa bi eno abe generator mama ya ye ho adwuma aka se na no be nya kukudo we mu no matimi gide we mu no matima boye e menya ba bi de ball na guse no kwa na chere nyita ye face nya ana akanti kaka ye bompaye kra sa de ne be koso no ahwe mu ntwa electricity bill kra wow amuji bola ni bedodo na ai betima generator sai na be di kan de wo mu na ai den ai parrot na ya so e be sate fu mo omo enjoy na fe yes ne ko other communities no okay iti guso ai sa na benfo bibra kasa good agana bia wo school ahodo so be se eno so mo generator gas de ma school na no mde adwa eno mo adwa na mama no so ndi penfo kasa aye se ni na benti ono be prepare pese ye good you be help project ni omonya gide we mu no yetimi aye no you be heavy ye na you be heavy answer na no oba na me kan concrete nketi asem wo no mo ye bi mo supply bi beneficiaries asantole go na di kanya aye de great beneficiaries do say na nya bi nipa 270 eni nya bi so far it is say be ka say empuntuo na kozi say oh you say oba so a first 2024-2023 ni yeton akoko I can say kusiano ni yeton 800 Ghana and then 100 Ghana credit by ne about 45 then wo esonkra na 60 then kwa na ye job w kono tin che say kono ama kusayefo unim say betima aka say direct mfaso free nkokon ketenketini mu ba no na ma nkosuano bo akofom mo ye the monitoring mo ye okay me ba ye no se emne bi atwam e be ba social media na se confirm bi tutu akobokina na ya nti bra aban no de sai initiative ba na me ma se me se municipal ne de kokoro me bo ho ban na o bia me ka se tuko bokina enu nti ne de kokoro bra ye na ma ye ne politics me jama agric officers for now o mo ye ma fatu mi bi an show mo sa se o mo chema we brain pa kono o ntimi nye ma agric officers for now ne choose o ma o mo behwe kokona mo manyi ko pese bitima che wo mo okay to me de manipa mienu o mo political yi de ma mu se mfiri bebe mu gina I see kokona me pese me ye ne se me de be political action akose na fe akoye issues bebe eti o mo ye sade ni wie na o mo ye ni wie na de na o se keche no 2 weeks no 4 weeks a ye se chema communities no e di best 9 weeks kwa ni ntimi nche the man yes answer me ye ma se me nche kokona manipa na wo bre woni ba bi wo de ball kokona begu before no me my auditors for no you for no me agric officers for no ekokro bia so kopeke obia wo nkobo are ready so be ye wo na one wa cho ni din wo agric officer no ho na wa cho ni din so bukwa e wo se ye che no wo mu no so atro na ewi akohwe
maybe ɔde nkoko ne gugu sɛ ɛkɔ no watwe odin ayi bibia bi na sɛ woni bɛbɔ no gugu a ɛbɛtwa odin afiri mu sɛ ɛyɛ saa no ma ne nyinaa wie na anam sɛ nipa 28,000 na atwe mu din wɔdwo so na de nso yɛ 10,000 pɛ ne ba yɛ sɛ nkyɛn 50 for each person nso ntino na sɛ nipa 200 na ɛkyɛn 50 na wɔmbɛnya sɛ ma yɛ ne sɛ saa deɛ ɔmo amo nkoko buo na ɛfɛ na bɛtumi afa nkoko no ma nkoko no ho atɔ ɔmo drinkers nkoko no bɛnu mu ɔmo feeders nkoko no bɛdidi mu no ana mede bɛma wɔ mo sɛ yɛ saa identification nyinaa wie na mema me veterinary officer no ɛkɔ spray hɔ nyinaa hwɛ sɛ yareɛ bi a wɔn nkoko no mu biara no ɛbɛyɛ kama na afei ɔno ɔmo hyehyɛ sɛ obiara ɛde sawdust na ade bɛgugum na spray no nyinaa mu kama nto ɔyɛ no nyinaa wie no ɔmo mo timi passes through no nyinaa no na afei ɛhwɛ mu nyinaa di no ɛne yɛde ba yɛ na ɛhɛ ase na yɛfrɛ wa wode Ghana card ba na ɔbɛkye na ɛyɛ ne saa nkrankra saa na mefɛsi challenge kakra na mempanyimfoɔ no bi ɛyɛ mempatifoɔ no bi yɛ sɛ yɛnhyɛ no community by community na nka community bi agye a na nka ɔmo yɛn na nka ɔmo nyina ɔmo to kosua no wie a na nka fei na ɔmayɛ den ɔmo anya adwuma ayɛ na nka fei ɔmo atumi ɛto kosua no wie na sɛ ɔmo tɔn de nyampasoɔ na ɔmo tɔn de nyampasoɔ ɛdi ka ne de me constituency panyimfoɔ no de baayɛ na nka yɛ kama sɛ yɛsɛ bɛyɛ no saa akyire no ɛkɔdu branch no wobɛte sɛ manfoɔ bi de ayɛ mu mɛkɔ amante ɛyɛ mp ɛne bɛka sɛ branch foɔ no nkokɔ no aban no sɛ wɔde ba no wɔmɔkyɛ no maako ɛhɔ na meyɛ sɛ daabi wɔmɔ stop nkokɔ no kyɛ no na wɔmu nyaeɛ sɛ baako na ɔmkyɛ ntim saa agye nkokɔ a na wɔmɔkyɛ no maako no nyinaa saa baeɛ na mede ma asom asi sɛ wona yɛ wɔ mu sɛ bi a memsɛde nipa sɛ ɛyɛ 200 na mede ma community nyinaa na masɛde nipa 4 sɛ 50-50 nipa 4 mo nam de ahyɛ mo nsa sɛ bɛyɛ mebɛpɛ kokɔ no a mehu nti na meyɛ saa maa ne boa yɛ sɛ ɛkate across kuro bi a nananom nya bi meme hɔ no maayɛ no politics mekyɛ no nananom nya bi asɔfofoɔ nya bi imamfoɔ nya bi timamfoɔ nya bi social radio stations ɛwɔ hɔ ɛfoɔ nya bi mekyɛ ma kuro bi a so bi kɔ so sɛ de bɛyɛ adakye medi kuro no so a mɛka nkokɔ ne baeɛ no kuro maame asomasi na sɛ papa asomasi na nya na challenges am fɛ sɛ wɔsɛ na obi politics nti na wayɛ nkokɔ ne baeɛ na nka wotumi akyɛ ma nipa 50 nya wɔde ma nipa baako pɛ ɛna ɔno nko agye 50 na obi nso ɔnte asɛ no na ɔyɛ no sɛ aban so wɔde bɛkreti employment nti wɔ sɛ yɛhwɛ sɛ nipa no yɛma no 50 na wɔbɛtumi da yɛ adwuma baako ba no baako pɛ wɔde ɔda adwuma ɛna nkokɔ nso ɔyɛ ayi a baako mako na ɔmu kura ɔmo yɛ sɛ ɔmo to na anom sɛ ɔyɛ ne fie kɔkɔ ne ntino ɔmo awu fa saa no manya sɛ yɛ family yɛ ankasa ma me mawofo na ɔmo yɛ family nti wobagye so asotwe a me fie am tima wobusa sɛ wopɛ pɔte family a obi ade wobɛba me hɔ ɛdɛ na menim sɛ nti ama me deɛ ɛgye so deɛ saa challenges na amanfoɔ keka na ɛgye so deɛ ebi ne wɔ saa obiara deɛ data da biara yɛkɔgye yɛhɛda kora te platform a yɛade feed Ghana coordinator na yi nyina wɔ so ɔmo monitor ma yɛ sɛ tɛn bia sɛ mekasa kora ɔmo de yi bi aba ɔmo sɛ yenyi data of obiara onya bibia ne number ne bibia wɔ no a ne nyɛ wɔda de ntene no de ama wɔ ma yɛhwɛ sɛ bibia bɛyɛ kama Mame Jerry na Sante MC Josu ne di comedy na na Kwabna Ampratwum akoko akofi dɔɔse no ase me nua me di dwuma okay well yɛnhwɛ ɛyɛ makwan na no meka sɛ baby fi ba ko me ni udi nkomo na mo ka makwan ho nsɛm ni ade they say akwan no enso so ho nsɛm de say because we've been receiving complaints man for ka say yakwan ni ade eno so ho nsɛm de say me da se yakwan nsɛm e beto kwan a na nyina asese badada na atwam no ba election to say so kwan nyina ma je say na ya tese sema ya asefem sɛm no na wo se yehwe na ye be ka say benyifo beba mu abeboye ite ma me ba ya no medical fair contractor na site na wo ye kwana bra na ye beto aba no na wo ye kwana me ne ka so ma me abadata na atwam na ma me wan sidi kura ite ma me ya medical bobo kadada ite mintimi ye den enya ho hwe se o ma mpanyifo ye den eboa me okay na me ye se sade amate komna site kwana nka me gusu ne mpanyifo kasa na gusu ye no se da bi e kan de wodi ka bo no doso ite ma very for no drivers for more on union for a demonstration cry that's enough na master ma betan so 1 month pe say demonstrations are hodo mo ye say yakwan say ma trans 8 years ma anye demonstration na ye ba ye no within a FM MP enemy MP aso be kan say ono wo ye MP onye kwan enu nti no me na MC enemy aba na wo say ye kwan no am say yan sana wo ka how about we you hofu kan just ba na ka do hofu to wa kan dia mate ni mo me hu contract am de ma saa ma ye kana asemi owi na me hu a me se pushi yes want me afa ayi bia am nem se bia ye de ma no ye de ne kan di se o ye se be se be se me unu de document bia wo then sa koya se film sem na wo se me a me tuka na me ko e bankran
I'm the two road minister enemy. Yanka tie for say over Facebook akwan na ye ka ho asem ne bi obehu bi enti wo frage so no ho say me the two road minister enemy. And was mama akwan no ye be ye bi de papa hye bo say big push no or the be ye akwa akwan enti nya botere. Okay. To kan say nya botere me say da bi ajuso issue no de e issue ano wodene no say anu de MP kura ayren aka ho ba ye nya botere. Nko no do so nya ajuso nkwane constituency constituencies ahodo bibi no mo so akwan enye enti ye na kakran sa ye de ya mo ye de mo behwe am se de bi e wo so obi ye de e kan de ba ajuso kwan no na ye se ye ntwen no munya botransa ye sa ya se film se no me ye se de bi o se me sa akọ na me ko ka kire se kwan no ye du no de de ja se obi a prenity cha de obeka ma na asema ye de no e de be kan se e kwan ye ni na so ye de pivot okay so what is because ye kwan de pivot ene mpanyi fo nso se da bi de we kwan na ye se ye de pivot no de enye ba bi a ebetimi ayawie na anyimonyam no be ba ye so because abawe na ye kwan wantimi anya wo koye tisi ebe ka se aban na twi aka no ye minu aso ajuso de no ya ma no wansi dikura ezi npa ko be fans na wa wo na wo ho ka no nye fans na wo se we de wo koye ba bi a ye ko ho a ebetima ye politics na ye okay ezi na se me hwa anya no na challenge ta na ye face am de bi ajuso fo asesa se ebe ka se aban da na obi a no wan pini kura ko e akoka se ono de onya kwan ezi na de obeka obi be fans na wi okay eti wo mo ma me hwe na me heda o kan say there be amanfo kure nyesa me hyeda mpo amanfo pripra amanfo nyi sensen eti na say be ye den ebe ye ne yakopon adom ewrade po ya be push ne papa e de ma contractor na o baso na nka na onya ma adwoso na nka okọ constituency foforo e na akoye enti me ko na me yesa me friends that di me pa cho ya kwa na contractor bi wo so dada wo si amani skanti na wojaye eti message sen kwada ro maka mo de be ma onu mu no ko ba okay na mo assurance mo twa ne card ya ko be ba sata be no so mo de ma contractor for front na musa contractor na mo da ma no na won kan wasem wonye ne kan wasem yakopon adom e fe na me nya no fa na me de ma contractor na wo ye ne se e no so won kwa onya dwuma ni bi ne se so a onye ne ye enti na ko fidio bu na ye dia onye be ka so ma number site am so wa mana ma site asa that time na me wona mintimi ma so because me be say the musician bia be se wo kwa no ti o mo man me dey e ma nam nanti manim ene ya free ko video be se ko fi o mu se ama ska bia de abandon na ma ska ne mum ya show say ye den wadi kan ye drainage na hadi ti ma usika nshim to say o ye den opa na be boa oba no na ye kwa ye den e ma no great ne yakopon adom oba your friend so wa badia try video ma me so the machines na ba mpa yakopon do try video no descend na sense na me ba na ma be ye na the message for ne say mo ma ye politics was ade ekwa we hu eju ye ngu ta mo ba ye say mpi na adi kan ka so onye kwan is a credit na so mo de ma ban no MCI wo wa ye kwan no ne say mo ni MP be kra be kan wa na ma ye say mpi na ma hwe ne say mpi na ne ja say na mpi hwe na mujaya ne ko fa o how na ye de o yi ne na ba o mo ye mpi na mujaya me ka say un say ade no ekwan no wo ye no so de man politics ne ye o so de credit ma de wo ye en fa ko mo obi a enyo ne ye na so mo de ko mo obi a mo betime jai ye ntimi nya asasa me ka say de bia okupushi say nipa no nya de efiti ya ne bae so what you say enyo efiti ya ne bae eti no so okoka ne sa na wa hwe me ka ne say bia nipa no me na makobre ene de kwa na ba awa se me koka na nisika asem ne adade nya de ba se de bia bi atwam a wo be ye won si kura mai se obi an koka se ne won si de ama ba obi koka na se bia won si de me ba na se mo koka se se ne se nipa ko no e fa no ho asem koka na ko fa e kwa asem no akoma na so ponte na me ye se mo man ye kwa na asem no politics okay mo ye hwe se ye be ne se de aba na wote so wo ye kwa no ona ye e fa e kwa no e ma no no ye se de be ya ko pushia e betima nkrukru bebi na aka na wo de ye no no ma ye afi so okokwa amo krapa fumusa dunyina adade ntem ene kedebi jama se besianse na urusna yakopon adon da kwaja achis some parts of inner roots ni bi no and so contractors na ye hu omo ne de omo ba site omo so omo ya ye twetwe omo ka omo guso omo ye de aka na be bia minya contractor no oh okay minya hu no e be say tikrum no minim se ka e kan ko fidio bu no because o minya contractor wo de wo I see it guso aye hwe se bia obi tie me na so contractor na wo site na wo ye adwuma no number wo de premier e be fe no mo ba site abaye na e president wa de achia e de ama tikrum ko echem na me ka se eno so still minya minim se ka ko fidio bu no ho ko fidio bu ye
ebe abaye amoma chiase akosi say a prema say yo baby and so video obi na ya no we ya baba ya dị na aka big push no a when you a big push contract big push but when you eduma mo promise ya e buy ya eduma mo get it man eduma mo ye no ye bomb abaso but say they make tikrom to a chem dey making baby wo hono mo even though contractor ma side me ba cho dan weni twa weni ba ko na hwa de so nsuo topa untimi mfa ha we dey say nsuo na wi mpono no but nsuo to a wo say nsuo no ta so a chese nkwada kra ko school kra no mu so mu yi o mpaboa etietie nsuo no mako ya drainage ni chese obi wo so a wo ye this is who contractor no nso obi wo ho area no so ni contractor fa number mame okay ya be friend because me ba sambe on that contractors for no mo ekwan obi a documents bia na o metimi di attract o mo ntia na yigu so aye de ye to bi amafo na ebo ma bia ye kwan ni amafo na ebo me mo contractors for no number semamia na jai papa so o ye oba tampa o don ne maninti no on kasa jo so to ba yenya ne so se o hawa wo so no be so be bo amami asovu yakopon adom ko kan ya no age me feso ne ya yigu so aye kan so bi wo contractors for na mo de mamia e be say e be solve say issue okay so I can say before ya amwa e be take office no maponko ya maponko okay yamaponko before say yamaponko be take office no e na omo yesa omo twa sa kwan so nti we say this ya muntimi nya hu bibia because it looks like there's a free yamaponko so basis abrade there's major contract bia nshada enye honko kura mi bu odin amoma chance omo ko mu nkota ne bida and so a main road kasia we say you can say a passing a inner road bi but there can a main road ankasa kasa kase fa ho ya sese wori adwane another community constituency no e wo ho so ko mutu nkota da ete ne de be ye nyina se da meka ne be ye kwan ni nyina ba asuhwe na be nya contractors no e no me ba site wa be ye ba se nya na this a drip machine no okay na e de kutwa anti drip machine no so no me ba iska ya da wa e de ye ho adwuma no eno so ebi na ho ni nyina asa dafe na ye hwesa ba ne de bi ba betu mama ye ebi nya metu mu no de this a de AGF na ye na Jesus to AGF me buy project be na de AGF na ya ebi kura wo ha na ye ntwa ka me buy e di twa me ka se kura ba ko de akokọ se project bo ya wi o se twa ne ka be AGF ye ntwa e di na iguso ay kan timi mfa AGF ka no ko ye djuma obra pressure bi da ba bia ya wo court I was say solve pressing issues no and was say solve wi na e kon say pressing power say pressing ba no me ka se obi ya djuma e di sika ba ya djuma ma ay municipal no I also twa ne ka wonya ntwa ne ka na ba bia ye pressing issue we no so a obi anya ma ho ma ya djuma wo da wo ka na wo de obi ka na ono no ya ahye na ohia no so wo de koye kwan na eno so ba sa wow ha ebe kokofa pressure be aba municipal nim tegu so aye we ni na ye hwe eti ebi wan matima mfo na akata kura timi boa se bia e pese ye boa ne tofu obi kan nim kan de fa ma han ba bia o se bia e pese fu enti na sa ne engineers no ebe hwe na o mo de ayi abase to ebe ye no tofu na gu na wa ye djuma ni wi na fu ne sa ne be pack na se ku man bebrebe ye boa ye ma ye so for issue na fru okay Kwabna mi sa mi niaba asem kakra mi se wo kan asem bi se obi a wodim contractor na mebo na mane e hono na e shiki me kakra but sister menim honorable ma me bi sa wo ye MC or area in himself represent aban no and Mampeni obi a report to Mampeni and so once you are in the district so everything going on there government project and they must actually report to you ediwa ba wo mpotemu akwan da ho ye nyeye ananse contractor bi wo free why your inquiries be over a year akohwe se why na wa ha na manfo ho kire wo mu a ontu ho na mo ne ade what kind of man few na then netie ma ye hunu because this is serious me das so da wo kan no ye no kresa ampa me ba ni mitu anamon ekoko enkro bebebe me ka se won se nkro ni bo a di ka kre ni nya na mo na mtie no na ma nkro ni ye no ba for na ba bia mitu anamon menya contractors no details no me mikro maso cheka ho me mikro maso cheka bia mfi pra mitim sisi aka ho e wo contractor me hu no ehwe na nya no ba Rose Ministry so mount me verify na eba Rose eni ba bia sa eni kratem me ka se the way a yenyu anoma before si MMA was on especially ejuso kwa no minim se na ba da shin nti o ma head anye paperwork bia nti no an say o mka se o ma set me na sa amafo but because na amafo bofu se o ma ye kwa na mo toba na tia o mo ite ma mo ba site o ba na mo mo nti because do fake of job crop beka e katia cross ejuso
akwan ni nyina nti ba bia e ba ya hu se contractors we na wo ho no de Nyankopon adom mudi adanse am wo se mbon kro be se nan a meka se ne de ye ende ya hu o ma abasata o mo ya adwuma ba bia enya hu ye ne de na ya tete se ma se no ama nkro no akwan bebrebe no ayesa am se me ankasa me kro mu kra de ka ho na o kan se akwan ni bi o ho no a nkrata kra na no me ba ye de me office wo de nkrata bia na ho ye tu na mo bia mpanfo so mo hwa ni nyina no mo di adanse se ya ma even wo ma mo ye ne kra gitum se ya ma mo contract bia ye de wo ma no na e de kan e na ombe ye ntem ye ye ntentem na ka ye de vote no ti vote no wie na na chese bibia ese ye ntem ma ba na so ba no so nya bote ane papa ise sense so so baba obe sa ban sika for the contract ma we so be document ma wansa na wade aye big push yi say for the contract na ahye bibia ye ho papers ni bibia documented da so ba ho na obe ya ono kra ni so a obi obe bia no obetimi aye da ahwe message say so ha woni ntino e ma for mo mpaye ma ani saban ni chance to chene ntimi fan so vo just kwan na because the way just kwan sit and ni ani saban obi na obetimi ba be because papers sem bia na ho taban be sa ahye foforo ade afa big push no wonder what contract na just afi no true send pa ko ni unity na oba ya wona wa yedu na gina de ade wadi kan boka na abo oni de add to the big push na say wotim de aye na abo yes I just so de no kwen me be mabo ta me yes o munya nya botem na yes say better so how are you face what so yes hard na I see enti ti krom to chem de America me ne esiso yi enga say ye be sere entwen se obi ebe ba be ka biansa ne mum ye ka ne hayi obe tro ato ha mai enye ti krom na me ka me krom de kra ka ho wa krom so the same problem me be am tie me kwan me de family kom fie no sa it the challenges na ye kam na nye challenges ye kro ba krom you no kro bebrebe bu ni krom kokko bebrebe kwan ye okay I just kwan bebrebe ba de nya contract ne de ne wom kan na president aboa me no maba ba bi a unhu ye ne de woni wan ko kana waba on na obi so contract obi aye yi de this a big push na e bitim de aba ye big push ni ba wa e be ni na de aboa tim se Nyankopon adoma contract na ba no de ni na be ka ho ama wo mu nyina aye de aboa se ko video bu ye de odi kan atake ye no wi a be bia onko ni na so e ka ho on be ya ma ye nti pa ye ne yembo se me ka se ma ye papa fans ne je wo ja be bia entimi ka ho ne tim de aye de aye ka ho ama ye kwamna me de mesre honorable say or you're in charge of the security. Just you bambofo a wo ye nhwehwemu ni ade a mutumi ami wo mkofa miehu se be kwabna wo kujina edum na wo ye aduma sesi na wo firi ho e abrante tenten kokobi e na wo ba ha da no no ne nam ha do odi kro mu nimu ba they can give a little clue about our identity. That's right. Honorable, what we will ask in say investigate. Let them investigate who came there because anya hwe nipa no de machine abesi so nko ade sika bi akọ ne ho ena ye public funds o man ni sika ena ya na me ani abere you. That's right. So ye best say ko ye some little inquiry kakra na nka obetumi submitted that to Ministry of Roads to ani etinye die kire na contractor kro because no matter what people na ho kra obeji sika na o betra na so obepress obeji ni sika very serious. The what kind of make no so wo ko video number wunya me de bama wo hasisi a na wa fe no kra no so na ye no kwan no na ye dodo na so no kra ye kase pa na wo mu kra no so ye ama no wan sidi kra na mo ye ina wros na ye ba mo de edinya say ya ze me kan dey police na mum o how aju so ye feel say da ho anytime me say you can call video not confirm say the me kan ye entra etina de no enye issue a issue 20 so here me kase nkron komakoma na so far o ma ba site o mo ye adwuma me ni say my tu na mo bi kemtwana man kaminya sanipa ye na mo ye sa kwa no isa na me ba ye na me guso me guso ndi ba bia me nya ye no baby sa asama kwan se ye no a na committee member ba ko ho e de contractor number bre me na nanima na me fe no wo se ma me ba ni edi kwam sa na wo ye kwan na pa sasa mba ye no wutu na mo bia ma se bi ko a ye twa me kan se ma me ama mo wansi di o tama me se me sasa na ma wansi so ba beka kire MC yo na wotimi de ebo na ye kwan man ntu mo sika na shimana na o se me sorry na obeba ohun ti bebre free se bia because them people ni de man nti no oba ni sifo kwa yin fi no ba nti sa wa ye kwan nko an se antwa o ka do so to na mo na ba na ye se bo so ba ne ma ejabu nti wo boa na oba ani ye fi wa o simi to na mo na ye fi na mumu o ka ta ba ne de ma minti aba ni su biom de minti mi kan ho hwede a yes no na ya sifo nti me kan no o so op ma cho ye so we say bi san to mama engineers na ye da ba se me hwe say engineers me ba sa Nyankopon ya no so mo ba ne no mo kasa
me de bekwa kuma road minister so ye papa de ono yo kan asema no ye da ba ma ye eni saban ye nye obi a ye boti moden eti Nyankopon ayɛ do se de kan ye de kwa me social asama kwanso baba so ma ye bɔ mpa Nyankopon adom asama fo no abo me nya yin number nti na ni guso kasa ayen cho beba site no be den obeso fo say how na fro okay go vi se be bia mo ken na me amadom na se munya me mi guso am ye de se ma nya na se mo so betima boa me a me nya contract na number na me ne de kasa no aba site o ne nyina ye ko na me adom na ye hu so ye makwane na ho ye be hwe se be ma kofjo boa ye ni na ye den aka ho na aboa na ka bi obi ye firi ho all right ye hear project bia say we no o municipality hono ye hear project ne be bo bi so ye hu school adan ni ade bi ho a egusu bi so be be hu se aban dada na etwem no school dan miensa SS unit classroom block miensa and we papa ye share bo se yenye legacy project abandada project awaya kama intimi ye nemba ye meyibi okay tie ba ye no miensa na take ya yetima ye ewia se din konwa guma ni na me de hu video side sande mo ye de ye be yi mu miensa ye wow na omotu 16 toilet and bath ayiwo adade ntema no so mu ntwa aka and so the AGF no na and so be na nam si ntwa aka ntina kin da so contractor no so so Nyankopon adoma me yakọ commission ama o ma ye enkonya na good classroom ne wow be classroom be esi be adinkonya ye den akum e de fine be bia bubum teacher table no teacher say nyina adama wo ma nyina ebum kama e koso kama that's right is adoma no ayeye no ene ewie na ye call de o ma ya and so no ntwa aka na so contractor na jikin no e bi ye toilet seat 16 toilet seat and so no ma ya no mu ntwa aka na ezi we say the show yi legacy project ni bia medical before no send them I ba no mo said we rent be bia na ho adwuma ye ho ana ya ba wi a Nyankopon aka se be kwa commission then na eguso aye den ye hwe na afi toilet seat and so mo ntwa aka o mo se wi Nyankopon adoma me eguso aye ne contractor na kasa ya manskani bia ye hwe se ya si ajikina ko commission a o mu iso afi o mu si keji block mienu no so no na o mu si wi a no so o ma commission kwa no mu ntwa aka ye show tv so nya legacy project ni bia a ye ba ya be wi eti no na school dan mienu o ma si a no so a commission no mu ntwa aka then contractor no era so kina on fa ma school no so ye ba ya na ye free contractor na ye man scan bi and I say ya anam so makomishi den na ntino e man scan bi ajiki na say schools no e operate kama then no guso aye boa he and afei former MP so ano so aye adromi so zambia no so ha wo they show say an ye ba bia beto ye and ye wi an e wo fefefe no ntino sa na e koye ntino former MP aye adromi so aye market e wo bungra no so na kamru manager say ebuogu anasa Nyankopon adom bungra he boye man so tinya commission say no so mu kama sa na ayi enoma ahodo a na ya sonte wa no so nso bi an yotu no hama wo mo eno so e ba ya na aka eno so Nyankopon adom me tinya ko wi ma eno so na ya santo a ebua eno ya kama eno e ba ya school mu secondary school sa e wodu so municipal na so no kran na e mopo because dormitories any ade ko yi Nyankopon adom ma me get fund eko kasa ya Nyankopon adom o boy papa is sense John Domani Mahama so boy ya nyame adom all secondary schools so just municipal na project koswa 18 units classroom block any dormitory block box and guests na ye be all the schools are municipal good now when you cry the one MP free so the project 14 and the corner and also ya person e be what was 4 e be what was 6 that's right I know say wo mu gig there so ya hunya we you know you show when your washroom na toilet and bathroom ye wo adadente man na omuntu aka ntina kin da so contractor no ye buy na betwi aka ni adoma say adadente mfo nya ba bia omu dware ya say ayekma agi ofne de ye isa no mani nyina na ye hwe say ye bebo ama eyi o ha ne so it is schools ni na ade say so far dormitory block na ye o ha no all schools ni akate across ba bia ye hwe say ye be ye ni na de ma ni na ya bosan ya to aso ni nsam na ye hwe say be ye na ntima ye eti wie no and I call yes so and so say we say them between so with button block near Tomabu was a perfume machine change nip them between so with button block near Tomabu was a perfume machine change nip 200 and the benefits we want a hospital because minska
ɛde akɔ ne yɛde ne bere na ba na ebi a 20,000 ne yɛtwa ebi a 10,000 ne yɛtwa ebi a 5,000 de kɔ school ne nyinaa yɛ nipa 200 na benefit ya aboa mo kɔ ase bi nsi da abanya dada yɛtwa mu kɔ ɛte so no yɛma wa na 200 series ba de ne onya akto akɔ yɛ 2,000 that's right just ban reset no yɛ nyinaa yɛ bo nti yɛmo ana yɛ great nti afei yɛyɛ bi wɔ domia bra ɛna yɛkɔ modern school so a ɛwɔ school na nkwa na kyerɛ so sɛ classroom no akwa ni bi wa akyi na wɔ pie kwa de so tiriti a ne nuanom table santo no pie na wo sɛ school ani amanfo ni jo so classroom block na yɛ de ama wo na so mama yɛ sɛ my 18 unit classroom block yɛ abosan yɛ to aso miensa e de ama wo ma me yɛ ne sɛ phase 1 phase 2 te di kan yɛ phase 1 na wia ayɛ yɛ wia ka sɛ be ko phase 2 no te no e be yase no ama ma sate na me kwa yɛ school dan me sie bia ne sa legacy project me sie de man yɛ fɛ kwa ne sɛ yɛ bae no yɛ ne sɛ we sɛ nipa no baby a ma ba sesa wo ho wo se ma gu omo sa o so onya baby wo ko wash na nipa te wona onyanti ya da room a papa e ba pa share bo so the pad be ma ya wo me joso o ha se ye de bia bo so bia de ma wo mo right nti e be di bebe gu won ma akwa ne enya ne mensesa wo ko na ko sesa ho kama great na ye fe ne sa intimidation enkura nya mensesa mo famu no na afiri wo ti gu so ye na wa ba adwuma school form we ye dey show ye school ntade a ye chema mofra eno de me anfato me ho so me ko chema me kwa me free school no okay o wa na me wura ho na akwa na me hwa na tade enye no no de man de ne ho be pen kwa na me yema ne ho pa ko bo ho ama no that's right ta we si enkura bi amopon omusu adwuma o ma pon mo san adwuma for tiefo na so me de ye wo hye tv e ba papa ye nya ya de bi ko ma o ma mo so no mo graduate nti de ko ma o ma mo ni chi no kwa no mu ni se me de beba okay o mu ya se me de aba sana aban ya papa share boss e obema mofra mu suansa na dwuma e kwa kucho mutinsa ma onesa do mato dwuma no so nyankopon adoma ma dwuso so ye de ba ye no e de ma o ma mofra ma kuma ko 50 no so benefit ya e mo machines ne na dia no pictures ne awo hobia ona boy da se wa ba dwuma na wo pe eye project ni ya hwe bitima Facebook Insura FM na obe project ni nyina but answer na be kono de na o kan twa to me project ma ne me kan ni ya we ni na so se ba ye so me ni na de me ka twa to ne se ajuso nchichiri nti ana mani abre erade ya ponti obi kwa yemfa politics tunje meme bae no office ho nyem pipenya ndisi obeya adwuma no kwa be ne yenkwa na mehwe na abo ma ye bae no the whole Ghana ya asese ye no na MC so ya asese o ma na juso ne to so 50 something ene metima ba ni mama ye beto 34 32 just say ye boy adwuma ebi 1p esa wo yi kran still etu omu nyina tika yenya support na nke betima ko yen ba yenya nyina chi kwa etima ba yen ma omunya giri we mu ne yenya de mo mfa mna hwe mo nsanye do mo pema nkofa ha o ma na o ya we bi si ase de meka no to obi o de bo de begu from bia na ye chi wa e be fa no one chair de oboko court ni ahwe se mra yeah, that's CP Honorable Ejosu Municipal Assembly Chief Executive Officer Mame Jerry Asante and Motin in Kanaha Insura 104.5. Come on, Ed, Edi Echira, say Edi Adrian de Chewe Frau. Na Mame Kavu Kunlun Ghana Limited, Unra Odiaba, Hunchun Capsules, no Mema, Mo, process problems, so Johnson Chadane, so Kukukono, Unhebi, Mr. Kills, so Bema, low libido, I think our form, Unsu be here be, na Bema, or the Buenian, no ususu be here be sanso na arbabazin tablet no maka just man de ade age ade pawo ade pasha ade pem tino ko pebito mano fansiesie mo ho bibia be kama wo menstrual problems ni nyina no etuo ebetwa opa wo ko pe arbabazin tablets na bibia enkoye kama obet my friend 0244 275 429 baby eto ebia so bewura onsa be ka bi amana no rural bank plc ama bank na yefofofo personal loans group loans SME loans inkoso microfinance loans bonanza loans loan bia wo pe bia no nsiunka krabi ene da so oba VVIP bar stamina asafo eho na abehu asaf market ho ukom room esreso ebuakwa tafo na bibie ni so ye branches ewo ho 0208007254 and 0243270734 amana no rural bank service beyond expectation Kojak farmers also edi Kojak Procold Ediaba, Obia Uti, how Powoti problems now him Punusio, about Obia, Kojak Procold, Kojak charcoal toothpaste, who did show some Kojak regular fluoride toothpaste, was Wenum a Kronina, a Bebu, and now Bibia, Kama, Kopebito, Oko Kojak Farmer, or Kaishi drag lane and crying. Central Market Winnaby, or for 0244559597, now 0244 481341, Ubenyabi, Samsung Victory A calculators, Ghana Education Service, Ajatum, a boy Juma Papa.
papa wobɛtumi de ho ato so tried and tested wobɛtumi afrɛ 0245 726 967 na wakoto bia ma woba no yɛni akyire wasɔkɔrema mpɔn Royal Foam Company Limited no yɛne ɛwɔ n'akyi pɛɛ CCC asafo no yɛne no ɛbɔ ho saa nso so ɛna wokɔ Excellence Publication dan mu a yɛne wɔn ɛwɔ dan kromu yɛwɔ Accra North Kaneshi Takrade nso yɛwɔ hɔ Anagye Estate ɛna ho nso so sunyane nso so wobɛhu yɛkyerɛ kwan Awake Water nsupa no nsukorɔgyen unum su anum supa na wotɔ Awake a na yɛde 1 cedi ɛkɔboa National Cardiothoracic Center yɛde boa wɔn a ɛyadeɛ no na wonya wɔteapo ɛwurade bɛhyira wo nti pebito Food and Drugs Authority agye atom onga promo no mekae wo sɛ 20 onga powder promo sachet and a 20 onga shrimp tablet promo wrappers na was scratch it na afei was scratch no dial *713*27# na afei instantly with the achede bebre ho ya obenya egu bottom o twen den Food and Drugs Authority agiatum Valuvite Pharma Trust Limited and akofade aba Valuvite Woman Valuvite Osteolife Valuvite Platinum Plus Hair Nail and Skin ma more no timi fu kama Valuvite Woman ma no de no Valuvite Omega 3 Fish Oil ma mo jani dia frusani peduanum tinimu ye adwuma kama Valuvite Beauty Plus Valuvite Arthroflex Plus Valuvite men no care ni nyina beboa Kofi Easy Brands no say go adwaso na we Easy Rice that's right emo papa emo a say no e benentem bibia ye fine ti Easy Rice ne de say jollof fried rice bibia ma ne Easy Rice omega 3 so hu on say Easy Sardines no so wo adwaso wo na Easy Sardine no eno nso omega 3 ni ade ewo mu nti no na ne sade ewo ayimu nyina wo na emba mogadi afrusane ye ntimi so wo didi adidi ye Easy Sardines wo vegetable oil mu kama eno so ba adwaso nti na ye kamfo de amount Easy no Easy mackerel wo ho ye wo Easy spaghetti Easy di normal ba wo Easy bibia ye kama pa ntimi so ba modern na Easy products nyina won say I can be vegetable oil, Easy Rice, Easy Spaghetti, Easy Mackerel. Nina we just do market, KO market, Dr. Mensa Bantama market, Swami market, and so to me. And be Vans One Trading was about Mama Junction 0244 244 847 0244 244 847. Na we to me and be a true Franco Trading Enterprise. Nokia, Samsung iPhones, Nina Mudibiaba, smart TVs, a hold of Franco air condition or CCTV cameras, Nina Kaisa blender microwaves, Nina, no Benyabi or Franco catch Abujaba Jewel Kumase, Old Malcolm and Chen Kumase, Kofo Clinic in Chen Kumase, New KJTia, and Chawonomoansu, Ubehu, or Franco Trading Enterprise, but more than a download Google Play Store and answer App Store, download Franco app no, na Fedija, www.francotrading.com, and also Ubenya Omopa, 0245316969, 0245316969, Alaska Star Enterprise, but more than a cohort, the creation who no mena, a Hona Benyano, na what me out to sofa covers, best islands, ring lights, afi PE foams, and artificial grasses, nina, a hodomoa, but modern Kukumasi, Doom Prudential Plaza and Training, first floor, Mrs. Anoche Plaza, to do MTT office and crying, Echo Bank in Chenwa 0256 330075, 0256 330075. No one can say high sense, and no and yet to television, refrigerators, chest freezers, air conditioners, and India Kikaunina, water dispensers, Maninya high sense. Na Ebebua 0302550000, 0302550000. Sunrise Jasmine fragrant rice, Ebo Papa ni Esham, Kama, Bibia de ye, Emono Ejina, Braniwo, just say, oh, a bed animal, fried rice, jollof, rice ball, so, mutu, name favorite pound, as you see if you have braised rice and so, and Timo Mopam, and one more nedia, Kikanka, Mo Papa Nedia, Sunrise Jasmine fragrant rice, Bob 78 Ventures, I never could be one high more pharmacy in Shenimo 0244 591351, 0244 591351. Kel Chaku, Fetch was saying, now, or Simbe Fita come away to me as 3 years. Kwabna? Go be. Okay, Brandon, also opening a friend in Como. Now, Yanko, hello. Hello. Major Sumina. You didn't allow my few. Okay. Pa, Obipe. Alaji Yanko. Michelle Mura, a great minister, or big papa, a copoku, will be a man more piaful. Of our master Mufa. A boy, you are said would you tell me? I trust you. And you discover you now. We report you here. And no one don't try. We press you via. So Yakola, so a pin, maybe not. One compra or coba, a lesson to you now. Who for some swap, mean to better move, mean to get. Yachua, Yachua.
Yachino, won't come back Okoba. You never see how dear. Alaji Makamu, salam alaikum. Hey, Medase Alaji, Medase Pa, and also best my friend. Hello. Good morning, Good morning. Jamal, yeah. Professor Yosia Alagi, I mean, some to original Tama, in some original pattern for Mamma, about Ponto Batama. Now you're not a because you know what you can say Tama, I am not a man. And so then the other friends of the selection of the now about which never break in my dear mind. Now, by the born home, you want to hear you must say the boy, man, I am a man. Medasipi is also fair. Yes, also there saying hello. Nala. Hey. Mr. Cabra Ampratwum. Kokosmadu yankwe. Mr. Cabra Ampratwum. Kokosmadu. Senior, me mo chala fa you. Yeah, Josepa. Our flow papa. Me amete ho me she ho. Alo pa ma me tia pale mo ba so na gesi akupon traw. Akukwa so ha no achala ma me pa. Joso. Na chama pola foko elese chama de lo egbu ma me tia no. Na chama kukufusu ya central ja chama. The baby American Panuba Sampai first vice chairman, next Asomentiano. Now, come here, Chief Executive here, MC Yamana Basso. Such as Duma abandoned any town on 1 year more. Now, what you have to us for you. Now, you're honorable a Jimmy, a Duma, you know, what you never to us for you to the Baya, Nippon Yason Pasono. And on the answer, Chief Executive Macan some more. It's all quite tough for the boss with the Academia. But anybody no mobile or win. And we say a key was a good to me. Any powers have both with a bush no matter that from no. I'm not from the member Biada. I'm a normal queen to Munity of Bono. That's my body moment. My yes, you not of us or come and down. Good, Miss Medasipa. So with my friend. Hello. Hello, sir. Yes, sir. The pastor moved to say you. Yeah, a radium see here. My pastor from free. I think we can see down see car unakum. Okay, yet you. Minia, the pastor. Ni ekranton ye mabunu ye wona record na say you e bi beka o me so mabunu amobedi ye chino ende mu na ana o say empanifo bi e defend say ye ka bi chire MPP fo and na na do ne ka ka ho o ya ka bi ache we wan ka we ya ka bi ache we wan ka bi nti ana mo man na tipa pizza no bi do man say ne didi agro de mo pa ye change constitution no na ya ka sa ye power soldiers competent soldiers. Yes, man, I saw so. The according yet. What is Ruby no man will be able to pay. Meaning, I'm going to be able to come. Medase was already saying hello. Hello. Hello, Governor. Yay. Morning. Good morning. I'm going to do. Okay, I'm going to do. Mami chapa, na mi chapa beja for no. We produce our idea. I am sure no. Mi chapa see opiko fi watch. Na mi chapa na boisha. Uti. Na mi ura hopa. Oni se edisu na mi wo. Na nanka mpese ogusa MC che nti komo fa na e ba ni nyina na president di share municipal na nsem no wasi ye fanya den na wa chiche mama ye because ye hu ho pa meti se na wo kai tem asem the way I tem for ebre no wo ba atiase abola bi sum ho more than 15 years bola no yen sisan ko ba bia bola no sum ho ya ka munti eno no bola no so ye ton ana bola si wo si oguso no mo omudi eja atum enu no so jise abaya be anase enye municipal asem we so ye contractor asem o ka contractors na asem no kura ama me ura ho pa enti sa enu kire se ye hu contractor na ekwan ne enye wo bibia enye abaya na di ma no enti se contractor ya ma no kwan na se woni paper bia na ye fa ma obi na ombe na ma no paper okay na me ma o TV na woni receipt a TV no obeti na ka se ya odia arangalo odi no bola no wa infa echem ho ana de bia wa atiase krom ho a okay nso togusu nkwala ko school ho okay de bia na e bola toilet nso eben ho all right honorable wa hasenti ememena kan bi akra fa ho me fa last call na honorable respond hello Nana Cabra Ampratwum. Yes sir. Nana danke ni medwa. All right. But on awon de adum ma mentia ni akoko amu nyina na nana chama eki second vice chairman wo ba wa Central Region na chama odun ko kwati achi alfa na nana NDC for pa ye ura jonga mani mama eno ma wo o ye no
papa mesrɛ no me papa no papa wɔne tafo kakra o ɛne wo bi kasa yate no yagye lu obi 1 year yɛyɛ sɛ na wo MDC college ne bakura ka sɛ ɛyɛ paa sɛ mo yɛ saa ei dabi ayɛka o sɛ neɛ nantwie po bia anka kɔnfoɔ nsɛm no saa nso na anka wo a wobu amamuo nsɛm o ka butiri ka issue wi na BBC abi ahu sɛ saa dabi ayɛ papa kɔ gyina bi UN na wo present go fu di sisi yɛ ejiwe nya compensation ne ne sɛ wo sɛ bia mo sɛ bia so yɛ ti menya kakra firi go fu wo ne de yɛ kuro ya wasa soa kura yi dasa di na du UK US ti nkoku no President, this one, they said the coy. Okay, well, my honorable and responded to a chance specifically. Yo, medase. A chance to make no. A quano and the first a quano crime, they can't be pushing because no moon quotada. The mammy is a big pushing in the say, be a quaint be a crash as a quaint they will say. Then they big pushing approve and a crab by a check. I say, that I'm a size that I make. Okay, in Kubi no young Hojuma. The new why be now. The mess semi animal say, yet in fact, I feel back with pay, and your help, yeah, what you so many super. So much as I my most of my pressure, I buy you so. You buy no, you want to do papa at the mat or mine. Okay, say, but say, but you have a pass Yango Pardon. Okay, or you'll be a or Tiasem, Bokaya, no born way. Okay, it's a ball and in ball and a buy a crunko 7 and you 2 baller if you saw. Okay, a do a man and animal boy, some cast a drip machine so. And you can't be a better ball and so. Na be the board and the bekono any issue I say if you say as time it's been the call must go to go 2 include 7 they say stop any by anything from go baby ano any who do want say nyamba be but to board a guansa sani ashase ya chance move 2 e kan yi ho an say they 2 baby 7 na kusu ayi tutu ni nan ka bi tutu ni nan e do man nan kwa ne boy say bia o manya baby e metu nko na bia boy fu kakra no no watch exact say metu ni akutu ni nan go say na mo so watch as to tie a mo ni na moye e ti to board and flow yeah that's honorable for the assurance mamenya birthday Jeff go visit will be on okay mamenya we say na yenko happy birthday to Blessing Bridgeham of St. Michael's Nursing and Midwifery Training College. Yeah, or Pramso, Oti Kenya say, Bobain, yeah, Bang Star Hotel. Wait for CJ Louise, editor-in-chief of the GhanaTodayOnline.com. I'll say happy birthday to you, Blessing Bridgeham. Authentic mama so birthday and to authentic mama happy birthday to you okropon shroud na that's right oma nkwatenten ahoden wom na bibia nko yema kwabna akosia of food diaries e cha no pay akosia e cha papa patase kedu guys and obi good yes kedu e cha pa na me fasida ekese mfama all the team headed by Kuku and Sanka Boyoyo odisika ko Jeff amansan chiame Mpahine akoko anso by medine na kwabran petrol me do he no anya de do be konso me rade admo chena ukran ye be san so ba be so in the meantime Power Sports dia agudima comfort e de bro Richardo aye crado I say